do beko assign the waba number no ye 0599190504 0599190504. You are blessed forever. No amen fever makes na so malaria when no to minute why am re ba bi to no bia kwa wonsa be ka bi na kwa everybody asemebo I do to my phone mu da ho and na fu me na yusu mu da papa me ti bi clear na ma kwa woni krom hase me fu mu da ho ya mo na de na baye aye me earpiece na damra what OPK earpiece in kana wo se de be o de OPK earpiece ana na ma me phone no kasa e mu da ho sa anya me tu mi ka earpiece this is because e mu da papa ana ifo no menya die me ka me boy no na otu ade aka na ede e so na nana ne ka asem se enye hwe e ma me ntwi nko mu pi ba me mo mpa ye na nyankopon nye de enyi me mfirim nam de me nsan kwotena fie ho me mene yawo en nyina agu me mu esan kwotena fie ho enu achi nyina no ansan so ablantie yi de o san de sa yawo na aye den eye me kasa kura no ne me be kasa ofie kakra kura de o de be ye me no akasa ofie de di matam oba fon me sin bosro say se be mpredu asan obefa me so hu se me sin bosro kaka na aye me sesa na me sin tesa obefa me ne de we hu se me sin bosro na abedi matam say me sin bosro me da wase ena bro me no ensema chese ye wa blantie de di me krom ho de ada me free ha wo de ye beto sembeti ya no bom maku bi so oti ha na ye tuma no na ye hu se Akoma FM be ma so no kra ya no to say dia ya se be ma me ne tifie e bia be ma no oba de e bia mfonso betimi adan aba e bia oba wa ye sei mitimi pa na che o e bia ke ye ntisa de be me be je bi okrampo a wotontone ma obi beto mitimi frɛ ne phone so nya ne credit phone nya ne toma me na me busa ne butimi fudi dibatam of phone so sa odi osora de onima ne skadie wo sole a niema wo ton no de obi wo hot kuma se kra na adwuma wo ton da bia wonim niema ne bo ti so fa phone ye da frɛ me na me se okay me fa phone frɛ wa me nya bo ne fi se niema na dɔɔso e bia nso ne bo nza me fa phone frɛ wa nipa ne ba ma na mfa sika na anko e bo ha me jiska ne da ye to ho de eson no ba wo se aso de enson no ma san akoni pa no ha eden akwaje de aso so na we ne bone ne ne sen de blantie be janma ma di matam na se be menya nipa ana se be me so nipa duam de ti okra na bi ni na busua Akoma FM de be jem ofie ho na na se me ne ma no kra na kra ne ya so de bi a me tia no no de ode be ye ma me tia kra no o mu ti o mu fie me mo ho nto wo mo ne de blantie be ke ka no me kura no so be fa me foforo no na o show say suban we no e kire me a enka ma anya den enka ma nto ankoso okay me ma me do mo betena ne nchen no na wo de ne ba say yenya den ma me pa cho mo ani mri o na me meti adwa we so no se de mani si abere ya no me de ne ba say me nim ni opese wo ye me ofi o sa da se wo mpeme a on fa me ko ma busuafo eto so bie mo be fa me no na waje proto ato no won si dan wo so me na me di na chi sa to sa bere ni kokoko kakra ho na me ne me ma na ye ho adwuma nkra ne firi me nchen no me kuro ya na me di nsa wo so me do ho na me ti ma ejo me da se so wo sa akoma no a ejo na sebe utimi di tie abotesam ene ensem a eha ensem a ekum u dreams nya sa akoma no na faje sansem no nyina na sa wo de gi a Akoma FM ni wo mudam na emom no kache woni pakro no se wo de ubetumi aye na nusese de tie bia no ubetumi nso aye eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no ene ye de bramo ene fiada ene ye boja ye ene ye fiala efiada so de wa wonu se bibia tumi si ene ntu boja ye kan ye ho awia yi ayiko seasoning powder Time Herbal Center 21st South Clinic Jenfike Company Limited Cafe Capsules Herbal Center Achemfo Banyare Wedwane Currency Ventures Zahara Enupa wode abedwa so we ni mekwa wudo pi awia won maso yasene ya yede Akoma mu nsam dwumade yi ebrewo na sameka se de ne ebomode anako wo multi TV ne so wokwaso obehunu se Odo TV ewo so hwedwumade live o Osei Chrome TV na Papa B TV
Kings TV ubetumi ahye ewo so Akoma FM na eye Onua TV yeni ankasa yenua Onua TV so ubetumi ahye no so Facebook eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na YouTube eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno eye YouTube me pacho ya like and page na comment na share my Akoma 87.9 FM eye Facebook page Akoma 879 FM eye YouTube edemu live ewo Onua TV Adepa Information Center BM ewo Kotwi Afeti ya Mr. Wusu edum ono ne Yoruba pe kwamponsa bro New York se meka se wonom so ebiem ewo ho anya sam ketu atase adrobafo a womo ewo Gary Marvin ani mu Kotwi Big Joe ni taxi driver saka nyame enhyamo mobiemo ewo fans of Akoma mu nsem na mo share ede amaye Ebenezer kwamna mo share emaye duana ba abrantie wo se time wasu Charity Foundation mo share Maa Akos Great Family mo share fans of Mama Akos ya de na mo share na afei so menua ba benaje papa bi Happy Home na ye share na Francis Waja Emmanuel Adams ne search biamo na mo so mo share ewo YouTube ho ede amaye yenkoso a na yen share 2022 na yenimse nyame ede yendru boshe asas no eso dadada Joseph Fashion awia yi wono na shamatade adwoda ede kosifia da eye Josie na epamontade ashame na me de beye program ye Josie ewo bom so oni meet me there sports edition mo frajo ewo 0243 433 465 0243 433 465 JP Beauty Lounge tano so woman so and I yemiti wama me reggae ya mediashe JP Beauty Lounge tano so techima Akoma FM wigs pedicure manicure barber ne washing niti bono kero ne ade ni nyina no wonom ebo enu ti free JP sese ya e was 0542 8936 37 0542 8936 37 efiempo na wo peso ma ye adwuma na ma wa omo ebeba be ye won social media Instagram no eye Jenny Dash Bridal na waba na so dia Akoma Golden Ladies Mama Joyce Amsterdam nyame shamo nyame ya adomo a match na ye be pa ye hontoma Akoma Golden Ladies na Young Millionaires Ladies ma won fefo sipsita Young Millionaires Ladies Nikita ye twoprise na wi yanko na many Grace Forson enkodi enkomo Grace Maa Akos Maa Akos yamawa ha awia yi Akoma FM enshada anya bokosa otomrosie awia yi etie o me pacho eye emre bi ejube 10 years ago na me share brantie bi a friend no Isaac Yeboa na ochra ade me hu no na say na ochra ade na encheye I say na youth employment nti no mu ntua ne ka but emu ho na yefunu baaye na me nyensen ye nti na me father bufui say teacher ni a like me ba no na me pese me di ni ko school e na wakwa akwanyem no entinya ade se me de meti asema me ba no waware no ba na efa bi no na me ne me papa anya adwen na me take decision say me de me pese me wo ha nti na me ne papa no enya adwen but e to so na ese me tie me papa asem na me ja boy na tridi nti me ja boy na tridi no me take decision say me pese me sua adwuma nti boy ne mboa me ba emu no boy ne ye ne say o trade no ni pay MI nti no onyi ska wo de beboa me efa bi no mete na ase because me say na me ne nete ye no kran so say na onyi ska so Akoma FM nti me de me ho kwose adwuma mu no be 2 months and I pay by eba be 3 years ago na wa trade ni na no eba bom bok Maa Akos me kanya me mu no kran say boy na ntimi ama me 1 Ghana cedi mpo say like the media ye wa na say me na mama wo papa ntimi afo an ko na papa mfi wunti no wo de agi 1 cedi mpo ana say di we na so fire the fire dia obeye boy na emua me nti adwuma no mu nyina no na me kwa abeye 1 week 2 weeks na me tweme ne ma be hwe me ba no na me ba no me gya ne ma eye ne ma me na ma ba be hwe no ma me ba de we akwala no hu sitie ne ade na ye fe ne ye boa na de we amisi hu akwala no mpa chan the way I na misi hu akwala na me bo enjo so enti me ka kire ne se nyame ya adom na se
me pon me ho ana me nya baabi etna me ba befa akwala no Akoma FM. ono kra won pesa akwala no be den ebetna ekura na so wa ko school nti say me sim ba befa na dia one me ya adwen nti mbra na so me ye me graduation wie na me ye so me ba befa akwala no sata na me te asanko nti me betu Akoma nkesim nti ono ahye me mbra me ba me fa akwala no na me bebe fa no me kono ska wodija me kwan ye 200 Ghana cedi ana o kire me say me fa akwala no nko school a like omo kire de a me sha ebebo akwala no ana me de koye Maa Akos 200 na wode ma me no say school fees ametuo say books ametuto say denyo o say me man feedback enti me so me de ne koye me kope school a ebebo akwala no say de wo kan ye no efe be 1 month boy no me friend kura won fa so network ho ye din kakra we nchi network no I say oni nchi kroma nkasa ho ye village say me flow bin so say catch ne say on friend me ama on friend nti na ha me pa so bi ama kotena ba bi fufuro na setena mu ya den ma me na wa hye me bo so beboa me wakwala ne hwemu na won fi me de na ha me nti ama me de akwala ne ja sister bi wo na me ko enchi ho me na me se me kwa akwohye de nti a on frɛ ono so a on sende no me kwa akwohye Maa Akos me ko ye boy na ni bo mani mo bi sa me se e de na de ba ya me bo mama ne no boy ne ka che me se ma jimi me nimu nyansa na me baba ye da na me se asembe na wo ne me kan ya one year you one fimi a nti na mama ya de maba no wo se a wunyim de nti a men flare wo wunyim de nti a men sen wona say bi ndo say bibi krampo ni a wo de mama nya we say about grace e bia sisi anoma munya nti twen bo so me ana say bibi sa ba wonti min ka hwenkyem de minim say e bo apayo na wumua nti na mama ba ai me mama yare a whole lot of story na boy ne de mama anti me so me yese sa unya scan bi ma me am so me nko anti me di na ochi mienu kura wakura na ase ho e na o ma me 200 ma sa 200 na nu bia na me de full card call yo me pa chan 200 Ghana cedi enu bia na me de full card call ye sa school fees ne nkwala no bibia de na wankan ho hye ana me de call anti me ana na me yanka kakra de hwa kwala ya na ombedi esmas me be yare ye me friend ne bo na mane a wo se I won't sha kwala ni ye akwara de tontom ka ne pe na oyare enti hwe ni ye aya se nka boy yi besen ne be 50 cedi mpo se gina fakoto adura na se fa akwara no ko hospital mpo ma enwu bi enti ombedi esmas na osan frɛ na miska che ne se this afia so akwara no ye na me de minim nyansa se akwara no afia so mama ne bibia na enti na minim se bia o afi we de oba me surprise surprise bia ma ena yare lockdown we buy until e buy no I say na market na say na me yes say de ho so garem say ho until mekọ na makọ ye business kakra until me kọ no me de akola ikoye but na me say asetan na akola no wo mu wo village wo no akra to me sorry na pa obechin saa no hu fi ni ade Maa Akos hu no kra na wo sen afim tim yes me fa ne nkọ enti mi jana wa sanko ma sister bia na mete wo na me ne ye free mi jana man say wo do ahwe mba no ma na mkoye adwuma aba me koye aboy no say me ba wai kofa me ba bre me a wo mpesa akola ne behu me den na me dem kofa ne ba ma miska ma me fo ka kofa akola yi baaye me kofa ne ba say wote ona na ho dadansa na me kofa ne de na akoma nkasim ti no say me san de ne mama me ne ba ka na me de ne ma no Maa Akos de twa ma wo kran say be wi ase a me be ko galamsey me ba 9 years satam no 9 years afen wonya 10 years okọ galamsey na wo papa to na akora no ko galamsey sika be na akola yi pa wasase we so 9 years akola ko galamsey oni o papa kwatena ye no oni o papa ye so ba bi o papa ne te ba akora no wo o maame nchen o papa ne maame nchen oni ne na tifie ba akom wo enti mi kwa papa no so maame na ngasa be simu be ka kire me say mehu akola no e wo site ya no obeye galamsey na me de menene ba afie menene mesoa ne niam akora ba afie menene ba afie no akora no so niam ne siwa no wasan akọ enti se wo ba wo ho a mane san bra me so yomate enti manda so Maa Akos wona na me kwa boy no wona me kwa ka chen se asema amatinye na galamsey ase dia me mpesa me ba ne be yeden ebedi agora akọ because ho ye hu ana wo se menene be kasa wona ne be kasa so still na me tese akwala yi kọ na makọ no so me mpesa akwala ba bia wadu no abamu a ese wo be ma na wo de wo na sifo na wo tia akwala no wo ti me tia akwala na wana opesa o tia obama wo
ana ndia me ne kasa bia sa na me de boba no na so ye den ana me kasa wontie be ma no mom na be ma na kasa se ma ba me ba na so ye den on de nim se nya ne ba me ba na so ye den na wo ba na wa so ye den anti den na esa wo ye oba atan den na esa wo ye anti afa de etokoso ya sa afa de mbeti ya ne se okoje drink wo bi nchen na Maa Akos wa koton se de nipa no sister ne ma ne 3 cedi still na akra ne da so ne be ma no ma me na tie one na tie akwala no sori ana pa sister no e ma no o de drink soa no wa kwa koton ti one day no mo kana me de na me fa ma ni nwi enti one day na me hu me be na wo hwe ne tifu afu na wo hwe pabo ese no benkum ni mfa kofi ni ama ese no na was what they turn drinking na in fact different bakwante na bakwante enti wo se we different or se we different enti me hu akola na pa na me dimirika na me to ba bia me tin so ye kwan ho ana me dimirika na me kofa me koso num se he won na dey drink no so a won obo sister ni din Portia na me se Portia na dey drink we so a se ton ma no enti ono se ne ba ne wa akobeka cha se koton drink we ema na no ontu awoka menti ase nti wona na sister ndi manwu no na me den kra de ma na kuma se won ga je nsa me ba no ba bia o wokọ no me di kan te se wokọ galamse ni ma season no se me pese obekọ galamse ehwo na so na wo so de drink aso na se won kọ na won koton nti se wokọ na se wa ma na bibi koye na sister na wo na waku me ba ma me na se me na maku na se wo na wa ye ni bibi na me fa ho nchew nti esa sister ne ba me na so ba pa ma chew jae drink na wo de ma me ba no o de ton no ade a me pese obekwa afa de ma me no ma ase na nkasa no eje pan no wo bi ncha na ode ama me bai ama ode akosite akwa koton anti aya ma me ne se amebu asika na no na bro nya me de beta ade ama no ampani ampa me bai koton ade aya na me hu na se me koton ade manya se yo me na na age manya se me na na age nti me nka so eja se wone ne nete nti bro nya na kaka ma na beso no se me ba no wanya se nti ode kota ma no ode kwa kota atare ama na mpan so ode 50 cedi kota trial ede ma no na de ka ye nso ode to matile ni po ma me na mpam o ana wo san de bra me pam ade bat me pam me manko a ana ode bra me se me pam ma no nti ba me de koma de opam be ma na opam de ma abufrei ana papa ne ntampa boa ma na ma mi refi ma fa paboa na amba paboa boa ne toma akola ne pa 15 cedi paboa o afia so the whole ayi na me ne na awo no akora ne nya 2 years e no to atare de ma 50 cedi sa ta akora na mi waduma o de ma me nua ba ma o diska ne bre me ma ta atare paboa kora nkan enu na ti won to atale ma akola ne biem abesi sa 2019 ekosi 2022 na o ma onu akola na nkasa di pa ade to atanti na mbisa sa enti sa akola no endi sa pa na so wanton ade na enti anka on hye atare sa afe na na in fact me be fui nti ma me ka che ma me ne say in fact dia ne ba ne ye ne de me ka sa nya me ya na me boa hwe se me ne wo obai wo ye amani amehu wo ma me ne me papa nsam ebedu ba bi papa kra reject me se wo wu kra ma me sina yi ase enam wu nti ene hwe dia wo de ya me wo ma me school boy me boa me adwuma wamua me ni na wo dane wachi ade ma me na sa anka wamua me mpa anka me bai di akwala we di anka ni kwan se wo yi ne tochene na anka wo pra wo yam na wo sha akwala na anka omo de obi aka ye bia na de obi aye bia hu se na boy na onte sa na de esusu ye na ayekwa ba wa se wa ma me sesi fam wa ma msusu ye nyina ayekwa anti afa de ye sa na me se dabi me matna wo ma akora no minja akora no wa ma akora no nkwa galamse nti omo bie school a me de akora no be ko nti okufu ado se na no okufu ado se ye ombe bie school 15th of January no na me ka che boy ni se akora no de me mpese meja no wa because they are ye no nti me kofi on so ma me ne complain kire me se me ba no discount wa na me ba na fa na ma se be ma so aka to so si ade akora ba bi o diska be se bia no obehu akwa yi ama nani aba bliska nti wo de yes nti nani akwa bliska within a short time 7 months now ye be di ye no ana akola yi ne sa be keka ne se dabi ana na me ntra ma me ba no ensa esa nti me de ma ade be ko afa de papa nse me mpene ma mfa akola ne nko ma akola ne nwa me nche na sa wo de ne kwade a
na che sa akora no betimi ahwe ntimi once dimpo emba won che na mgaja nse nya usika anti na me di pesa me di akora ne ko anya se akora ne wawa na wo sua akora no bo sua brabo ne eya ne fe wo di no kwa akwatena no so eya ne fe sa akora no ebo akora no ekwa galamse oya basabasa ne nani gye wona mzum se ma de ba akope me ma ne mmesesa nti me de ma de beko wo so wonti adam so beti ase wonti ase o na asem ne nya mu nso no wo sa kan mu no se wo ne oba efa yefunu na se okosku ana ase bia osua adwuma na se okofa na he yaje okwase ebu ana ase bisa wo se na iya se wo gina so ne se ai me papa ska se kwase ebu sika na woje no no de akwala na waton na ama no enti eni kwan sa akwala ne kura mpo de o makwan ma akwala ne kura simi nchen aja gina 100 billion kwase ebu sika no na ya gina sen ya gina 16 million Maa Akos 16 million mpo na papa ne kan se wo gina no kan se wo mpene ma onware minti wantua sika ni nyina enti otu asen mpacho otu 5 million wantua ni nyina 5 million na odi ato me bei me pacho ai enti nya de se obebua akwala ne biem anya de so bebu akola ne bi me so member sa akola ne be senti me de ma de be kwa fe de be wi ase akora wo se wo ma me fa akola ne nkotira nkran ana me so me se da nkran pa de se minim ni pa akola ikwa akotira ne nchen na me ti ase me wu ye de me ma wo fa akola ne nkọ na echina su kan ho nti one me be prepare so afi de be yansa boy ne kora ne me nkasa biem se wa nkasa me ho a me nya chance nkọ kan bibi nkyere na na ase bibisa me so me yi mani ma no se me de ma de be kọ enti me de ne ba nyam ya aduma cha 15th of January na ye 1 year Maa Akos ya ba mankesin boy enti me fa phone flash Grace akwala no kra no wote sample da 2 years ni onim school ani bayi kwa onim ede di akwala ni di onim akwala no ho hye na media de ha mi wo akwala nani ana ha no nani ya ne ya ani ti affect na so oto wonche na ka asem kra ebu ha wonte gise wo pe Maa Akos ha me media sha won hye no nya me na hye nipa se wo se won hye na me jani mawrade de ode me afa mu nyina me jani manyame but ma asem a me de ba tie nyina na se nani no ana me de ba ye se Maa Akos munya me moa na akwala ne se ye fa ne se de atie bia se pia watampo na se meton na me de ahye me bai menim se ono ne me daachi enti bema no since anani ne ya ne ya no wama bema na hu se akra nani Maa Akos mpacho ya we me pacho ai na buka che ne samo ba nani no ede na o start wanya she mfa ho akwala nani ne de sense me wo no na e wo hwa abesisa abli aya den efra ye ba se left no I said dia o sha dia wo hu ni ye se o te class kra na teacher no e kira de e wo board so word no se Akoma no se bia ye na edikan no be hu se ye e ana se o also o misa as of area de kakra o misa se mpache word we se ana se obi ote ne chen kra den o misa she no wa try different ye nti de bia homework obetre de abia mistakes nko a me de begin na me fa ma agyen enko so nti na me bo ne se ni ti na ewo ba atire no na be hu se nti wo the book kra mana Jisa wo na ni se ya ansana wa huni yie enti wo ka che papa ne se yeboa de an Isaac yeboa ofri hene me pa cho ofi o kroboni by kro ofi to de me ne time an koso danti minim ba bia ti wonim ne krom me pa cho da se Isaac yeboa dwane ko ni krom sesi a wo ne papa wo village ho ya friend papa say okay unim ne papa di your friend ma me say ne papa your friend ne ma me your friend Aunt Mary ba isi we free but ne papa nso de ne din ni wonim ena wo mu kuro mu nso wonim ho minim ho right was it Edmond in Oban your friend say Edmond Yeboa Isaac Yeboa din na dan so to ne din me pa chan edi no kra say me yifi ni so na Maa Akos wa hwe wa akwala na won hwe ne de edin de da so ye de say what to ne din but eno kire say wo ye eja oto ne say oh ye hia ye ti say de oba wa ye abusia ha afane afa hia sa na ye hia okay enti wo de so obehwe akwara so won hwe no wa nka abehwe wa de
Maa Akos eni ni muso obehye no eni se bema wo behye akwala no enye obi no obeka che sebi wote wo no ekwom de na wote se ekwom de nti ese odidi efie sei ni na ode nani ehuna korai ode nani huna korai ye fi wo ne de me kwaje no 2 years but ye kwo ekotwa 7 months 7 months na chi no ye fi wo na ye 1 year ni no nti 1 year ni de onfa na ne hu no da na obey ya obisane papa obisane pa obisane pa wa first person won Edmond ekasada mpacho me kwafa ne foforo no ana wo ede wo flyer say o friend obisa me mpom na me ka sa akola ne yare na me so wo ha o wona ne beka sa o se nya onu nti na wo flyer asam ne ya me ya besi ne na wo ba wo me wona wa friend na me se akola ne wo ne beka sa o se nya onu nti na wo flyer wan nti na wo flyer nti me metumi wo se akola ne oni ne wodo bia oni akola ne wodo na wo akola ne wodo wa flyer oba wo ne na wo na wo se akola ne wo cha o se nya onu nti na wo flyer woni no atwemanso no atwemanso bi da se bi akra no mene ne ntwemanso bia mene ne ntwemanso bia time na akra no wo o maame ho no abema no yebo maame ho no a akra no koye galamse eni ade no na bema no so no maame na ti ana na ote ne bema no ti ne fie na maame no so ti ne fie enti no oba gi akra no afa akra na akwota ne fie dabi dada ne ko ma o maame ne nana abre waso no na entiti akoda enti nana no wona na wo ko fa akra na bema no so wonti ase ti kaja akra ne ma nana ne entiti no on say na wo tena ho ye de wono so me fa akra ne nkotena dabi Edmond FM Mumpeja wenma Eddie oh yeah Akoma FM school Mpacha what you say class 3 Eddie was subject be pan when je ho ube ho ono fanti de oya de pa enyam fanti mo ya de fo mo ya fanti de ya ye free mo enti de yin pan when je ho pa wunim pa sa madam ne ba wotumi se we de me subject madam na bent bani age English wo kan bro for pa okay na o ma me ka sembi ma yen hwe won pipa ye kura me wo tro ye na eguso no dabi wo tro ye no na ne uko school na when so ya tro ne kase pa o ish ji we na tro ayi a wo behu wo se nani okosku kura ya kire no a ohunu na twero nti otumi twero ne ma basabasa se de kura mi wa ha ya we de wani ohunu na okosku na teacher ni twero ade egu board so a Edmond ayi a wo hunu wo ne ani ya kasa mon twero bibi wo board so a wo si den na wo twero ka kire me wo ya den na wo twero ayi a wo twero wo book mu Mpacha wotra wo hwa hene na twero board na do enti esidan na wo hunu twero abu ha mi bu ansa mi bu wa wo hunu bu wa wo hu we hwe on pipe ya twero ne kase pa ade ne ya twero wo so ka kire me Akoma FM wo be hu hwe de ya twero no wo so eso pa ya twero ne kase wo hunu still wo ya de bo kire me na me hwa de atiefo akura ndanni na wo ya bema wo akura ba wiase na akura ndanni ade estatia na wo ko a ekọ enyini a wo ko a enko ya ka kire wo se oba no hwe ade akura me wo de Facebook live Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na Facebook live ubehunu ade na Ishmael bomodia ne shedi no ma me na me san hwe because ebe me na so ohwa wo hunu enti sakoda wei okotra school dem ye twiro bibia ebesi dan wa hunu school dem ono wa he fa na wote wote he ekire animu ana mfimfin na wote kasegu so mame wote animu pa Mpacha Bastel blackboard no ya twira de egu so a unhu no Mpacha dabi enti se unhu no sa no a wan na wo ma na boa wo ka che teacher se unhu Mpacha dabi na wan na ma na boa wo ni ya twira ma wo
Pachanya bia. Inti shama shabie mame. Eya Akoma 87.9 FM. Sometimes assembly ho anokwa. Eya na reho. Edman wo hu no. Masaya me ya depend of faso. Wo hu no. Mpacha. Inti ya chura de. How are you? How are you? Atiefo sede yesi ayeni. Ansa na ohun ni minyi ni se teacher ni wonu nkwantie ba hye da shedi de wo betwiro bia wo ho ansa yakora ye hunu yeguso aye frɛ Edmond onfa ekua frɛ no na ye mfa ni ntum na ye nhwɛ sɛ nyame bɛka na koma na wafa na fe ye ne na de nkomo ye hia no hwe de ye hia no sɛ wo mo ne fa akora yi enko hospital ne enko hwɛ nani Akoma FM. Akoma FM. Way akoi ena unsa na shipa enti aringi dru baby no ena okate no na areho sometimes areho what to say bia wakoware awana wakoware foforo adwuma ben na say yabua oye Otrade oto obo ceiling obo multi me pa chan o teacher ni teacher ni yabua Isaac yabua me pa chan o ye teacher ni otrade we nchi wɔkyerɛ nkrɔfɔ maade ɛna ɔno ne ba ekɔ school n'ani na ne wɔmfa ne nkɔma ne wɔ nchi hɔ na wɔmfa ne nkɔ school no ohunu bra ne bɛyi bra ne akyekyerefoɔ Akoma FM. asetena na wo mu wɔ hɔ no na mempɛ sɛ akwala no ɔbɛkɔ hɔ no nya sɛ bi a ɔtɔ papa nkyɛn ɛha me kama akosi nka me ho mpo na atɔ me kame ho atɔ but the way ɔnana se wɔte ɔwɔ hɔ no ofifie bɛyɛ 8 anasɛ 9 ɛyɛ anɔpa ɔmbɛfie na 10 anadwo 10 o na papa nso wɔ hɔ di nti na ontimi ne ba no ntena agya na ontia no ɔno oni ne ho adagye ɔntena faako ɔsan yɛ DJ nti omu ana ɔmo kɔbobɔ nnwom ne ade nti sɛ akola ne bɛta ne nkyɛ de onya adagye ɛna ɔbaa ne kora ne te ne kora me yɛ ntɛ sɛ ɔbaa ne kɔ nti ɔbaa bi ani hɔ a wɔbɛhyɛ akola yi wɔ hɔ ne nsi aso maame ne so afirim nti Isaac abu ahu wɔ na ukɔ school na usua dwuma me pa cho satam na matwerɛ BC na wo fie sɛn Akoma na manya FM. 18 na wonya 18 years what should be BC me pa cho na wo 18 me pa cho ɛdeɛ na wo papa se wo hu no wɔ Isaac hu a wɔka sɛ twe ho firi no ho sa brɛ no a wɔyɛ aso adan panifo hu na deɛ o okay na me de na me village wo bi etire na me bɛkɔ nti na ɔno de na ɔte wɔn nti onim de wo ya ha boys ne tete o ɔse na boy ne yɛ ma asɛm ampa nso etire me behu yɛ ɛnu nti ɔse wɔ ma kwan na ɔno ne te fie ba akomo na like no ne fie ben yɛ de na ɔde ma asɛm ha wadwen na me ka sɛ etire na me behu yɛ etire sɛn kyerɛ yɛ tena yɛ na ɛkyɛ kakra bɛyɛ wodi mfa sɛ awo ni mu no na me behu sɛ na ɔyɛ ma asɛm sɛ sɛ wo papa wɛ me pa cho wo so aduro wodi ne bo akɔma no wodi wo papa bo akɔma no me pa cho da mo fa ye frɛ no yeguso frɛ Isaac Yabua wo wo ni che wo no ɔkyerɛ de wo san ye DJ sɛ wo hu hwɛ oba ɔte sei what do you feel say Edmond Pacha 10 years. what the 10 years wo papa che Pacha. Eya wo from ma woni ne di nkomo. Pacha Davi. Won frɛw. Nti wonya wo papa nka bɛkɔ ne ho. Wonya da nka bɛkɔ ne ho. Pacha. Wo bɛkɔ akɔsra no ho. Pacha. Baabi owo bi edi asɛm na bɛka kyerɛ dada wo baabi ɛwɔ no. Edi na dada nye ma ho. Ka ne nyina yɛ nte. Wo tie obɛte. Edi na dada nyama ye friend na no akate ne de na kyese wo hwe TV ni wo inche ho pa na danfo bi afriend ne se ontie enti ka bibi kire dadi otie o Pacha anya hwe da bi ka bibi kire dada nya de na ma o Edmond wani no Akoma FM no to so ma ye na se won hwe ye ne a obi nka kire no o school dem obi hunu nka kire no edi ka bibi kire da udo ne pa Pacha. Udo da. Pacha. Udo ne dia ka bibi kire no. Onya dem ma.
Pacha pesa mama ske. O pesa da ma uska. Ne ska do de. What be dey? What be dey? Akoma FM. Em kranke to aba o mukasa 10 years. Wo papa wo hu no ache meboa. Pacha. Wani eya wo ya wo hwa de a wo hu no meboa. Pacha. Enti die na wo papa meye ma wo efa wani ne ho. Champede odem ko hospital. O pesa da do ko hospital. Se wo hu no nkoda na o mani no mienu ne ye kama no a eya na ha wo hu no. Pacha. Ka wo so wo benya ka wo so wo te sasa nkoda no. Pacha. Enti da me fa nko hospital ho. Okay. Enti azeki ebo a ba bia wo bia no. Akoma FM. Bomodia we de yen menka asem Maa Akos me mamiska nkodi anase behwe me ba ana beye bibi me se wo kasa wo ba no a wo no aba wiase no Isaac Yeboah hwe no ma me ne se wo de ayi Grace wo se wo de boa no na won hwa akra nani nye yie na enhwe ni bia mu mpo a obedi pa e de ahwa akoda no na emum nani ne de support no na mu nyina mo mfa ne nko hospital usre ne ba ya nya mfie sen me pa cho ne nkwala ablim na mo di akọ hospital doctor said eh ye fa ne ko hospital kra ame ye nko hwe hu se sei ene ha no ene ye odi ne be ko hospital mom na wo omo no ahwe se so omo hwe ebe ye yie one wo omo ebetimi aye bibia fa ho ana na die na yenye Akoma FM. Enti wo kwa na mo a wo betu di ama yen eno no. Mpache. Aha fa ne ko wo mo nhwe mo ye ani no specialist no wo mo ye be ye yie ade ani yenye ne picture no wa mi nya hu no ne picture no and stories no doso enti ye born papa na chese ye tumi ayi wo Grace wo beda ha na san 4 days and run a use me boy. Akoma FM. Mate. Drum the doors sa na chese aye den. Enti ya de picture no to so. Wo bia wonim Isaac Yeboah me pa ne chew. Wo mamode ana wonyi na sotire ma yen. Enti Grace ko ye adwuma no e ma yen. Na ye hunu de doctor ebe ka ade afa ho. Wo hwe program ye bi e wo Nua TV, Kings TV aye live. O say Chrome TV aye live. Odoti na picture beni wonu na draw ne ho na say Akoma FM. na draw ne ho na say the picture beni aha yad ne picture to so enti no wo de wo hwa baby owo bia no na chese wayi na sotire ede amame ede ebe na ubetumi aye de aboa yen hwehwe no ma yen hwehwe no bomodia na de waye yi de we de sa mama we photo lab here ba na nsen obi aye toyi enam so ode ye enti ni image o tun so o be ma no be ne ho ofe ha na sa fanboy komba de mefo no ha fanboy komba de o mo no oba no nka se manisikampo aya kwala no problem mama aya kwala no problem una de mama he wo de ba wiase ma wo de ba wiase wonya deformity kakra enye onu oba na se onu nko abrew ena oba no so oba he ma onka se ebia wo nko ba ja kan ko o se bua no na akwala no na ninu se affect na so na normal ma say offer doctor so make just say eye problem it depend how etie eye dan obenya problems so na so most of the omunya eye defect ni most of them are omunya ma affect o ma so on case we jabos o se braba bua no na wi akwana ni no na ani na enkoma waka bone bra ya ma waka bone sa ade board we akrai wo akasesi ansan wo hu eno me de ban ne kakra ene ye shade ni deep ansan wo tumi say ade ne wa kira ohunu teacher antiem a onte wo so ye teacher ni a wo kira nkofo made say ye mema no yenya modanie mema bi aba say ade ben Ghana ade asem ye besre papa eya na me ra ho ayara wo sem mama ayara wo sem ne say ye besrew afedi abuso na sa we dia na we dia photo one na feche no sir photo one na feche sir no no obi agane to so na picture no one kasa ni we na me here na good afternoon sir sir mbacho braba yo ba ate sir Isaac Yeboah akola yi yare
minim say mama inche hon mama o tie o hwe ohunu say o tie mpo no hwe mama obi ka kire no mama o momoden say akwala no se na ni fira obebu ho atan papa sa akwala na so say a obebu ho atan akwan ye o fa so a o de akwala ba na akwala nya pon wonani na anya onya badaye so ba be akwala no onya me bebusa no onya me bebusa Ezekiel bo a onya me bebusa se o kire nkrofo ma se o mumra me doctors omumra me nurses now omumra me bank managers now the obenin say me da say na me bebusa me da say enti no Isaac wo bua na da so no eya na mera ho in fact mama ye mo ha yo we nye de din kan ya ye hu wo ye ena no wo de wasem ban mama 2 minutes before e ka ye wasem no wo de ba ye no metie wo me pa choma me de ba ha 24th November ena me ba ye de masem bre mu se me ne be ma bia wo e ma mu nsia Yawura 2022 10 years ni 1000 krase 10 years in Prudensia 10 years ni enti o ma me hwe da na se be ma ne di same boy wo be back Kofi usu no fa cho te dem na says enai ne wo da so te dem ho mpa cha wo da so te ho enso won ka hwe ya ba me pa cha me free ho ache 9 years ni enti dia akwai no say Akoma FM ya wote wo dem ho enke ma police for ache no but mama free what 10 years ni wonim baby a otepote wo dem ma ho ni ebi kura so wo free what 10 years ebi wo to free ho ni akwa akwache no ena ye story ni bi yen so what say enka won free e free ho wa free me fa cho dem enkura no nsa ma wo enti atiefo ye hunu se be ma ni timu oden 10 years dem ma yenim se wote ho yenim na kira kwa yenim ni bibia yenim se nki ya ye koi kanere be ho na ka anya biampo wa frɛ na wa sende nkura ni sika kopim sese won sanfa kapreba emre nkura no ye last year ene ye program no ya homete enti akoma mu nsɛm ene Maa Akos meni me crew yesi ye ni hwe ye kura ye sika yi ye maame ensom na onye won fan konko start adwuma kakranka Akoma FM 10 bucks enu obetuo ena odi begu ho enu obeton a won dia on to bidie no 10 bucks no na obi ba na obeto boto won chichire wo ba ase wo dia ono paso wo ye o say o chichire kakra kan no so ko aye some ton the bucks na wo chichire na wo chichire bi dia ebeko ewo bro no a wo teso won je na won fa nkoton won fa hwe nkora nsia no na wo mani nya mempaye yenim se nkora ni mu bi be ba be yetitiru ama dakuru bi papa no be ne nam akasa ne ba ne yaso be hwe ne ba na sabre no na kama na nya me atua ne ka that is it obenya asem kra ko police station na ne ba na ye inspector okay ono bo se biase emi maame wo so dey no Felicia Pokuya ti mu amohwe maame nsa mo beka ya last year ne yes last story Akoma FM Mr. Julius mo first kai ma Felicia Pokuya yema o de ye gina Maa Akos Akoma FM mo nsam crew ni na mu present skawe e de ma o nyame agya nyame oba nyame sunsun kunkun de mu se o koi enkoye nhira emfa ma no watumi de bi ahwe o ma Bible mo say nyame de apata asen pano num no sira so ma ne so nipa 5000 e bi empro akwa yenya asen kentema 2 okay nti se o sira so ma wo de a eye sira so de ma wo aye sira so de ama no ebetumi ahwe nkwala no ama awurade apagya nkwala no magina baabi a onu nyame pese nkwala no esie na ebe ye ho so saa okay nti oba Grace nti de won de ma woni wa koma mu nsam program so be ma no yenim baabi a wa yera wa mfre wa Akoma FM yenim baabi a wodi a ke be ma police fachi ne yenim nti won de o hinta baabi a wo na wanya nkransia ne ngu so minim sese de nyame hira pata ne brodo no so no nyame be hira sesika we so ma beba bedi ho adanse de a kire ye nti e de asem na woka Pastor Julius second story yo mami ako
woni utim ya ka kira mo se nyame nhyira mo onya mo kese se de me de masem baaye na mo so mu edi akire de wasem ye bia moye na aduru ne na mo de wo ya hye nsa me da mase ba bia mo yi sika ifire na nyame nhyɛ ho ma na de mo behwehwe nyina wonye mma mo e wo ono ani jim amen amen okwa no achi ankora ni nyina so ama yo man yo afa yanko ne afa sika story tell eno so entoa so na hyɛ so ema me Mr. Wusu Adrum Africa Market, Bronx, New York. One in the year of Bapa Quaponsa, Tumpua, and Yame, or Shramunina, and Famaye. Mr. Wusu, Sister Hetty, friend Paul Mammy, Yamin Shah Mavic, and in the crew, Mr. Bosom Pem, Yami and Shah Francis Wedger, Yami and Shah Abina Jen, Yami and Shah Emmanuel Adams, Sachibiamo, and Yami and Shrow, Sister Kukua Bright, Yami Shah, Teresa Buate, when Yami on Shrow, and Maye, Papa. Sanso and Nikita, Sister Nikita, one in the Kunu Pizarro, when Yame on Shamo, Ma Joyce, Amsterdam, Yame on Shao, Sister Sister Frempong, Linda Frempong, and Yame on Shao, Papa, and Famayama Rosmo, when Yame and Shamo, na Bibia and to me, Munkoswana Mon support it. Akoma mu nsam emaye shane soma me 21st clinic wonom ena womo 21st clinic sciatica expert no nto wo sciatica yade na oti ose aju wimwim kosu na se 21st clinic ebetutu ase ede ama sciatica ne sade womo eye expert sanso ena efi uchinyi su kosu na se yade bia 2022 waye no se womo media sie no ko 21st clinic na wontutu sa yade no so ase ma lab scan ye massage body ne menkenya beni pedua mu machine so ne de treat you ye bia bibidro ne de awon 21st canteen 7 am pepe benku afufu adwene nkwan na eno so aye ready en kran do me market every dan mu kuma se overseas utafa radio so nyane techima go so sehwe for 21st clinic I was 0540 311 0540 311 21st clinic for one more a sciatica expert Rocker Clinic Limited and Rocker one minute de pakumba ye be manu mu otumi sisi ne woso ene ye wo bo wo ba ne to opa no da ho se kum na che se wo ba no so anonum janike 442 na esiesie ne kama ma akoso ye kume ho ache no no so e de age pakum no efiri be ma ne wo ba no na bibia ye kama ven capsules e ma ne memedro wa ya se so wotumi se ne ma nko ye prostrate wo nya VENE ven capsules Rocker Clinic Limited ye ni mo mu a na ye ni mo se wo mu nro die me se sai me se wo mu nro die ha number 1 yes I the medfagin capsules aba wo pese moja edi afrosane ye wo nipadua mu medfagin capsules se wo to ase agi wim fa namro mu acute sciatic pains medfagin numbi wo da na dwa wontumi na besoro ne wachi ya medfagin numbi arthritis mesro wo apono wo aposo to bia na ye stiff na enwonwo no wo hia medfagin capsules ne bi shane soma me akuafo ene adwadifo ma mechanics masons carpenters welders munya medfagin capsules agudifo ma ne agudifo member medfagin capsules ayemamo medfagin capsules na akokora ne abrewa beko joke Clinic Limited kuma se ye wala babu abu station ye ni school house in addition mo friend 0248 885040 0248 885040 meraba mema aha Leda mo akomwa ha yeah no yo okay sister sister Diana Frempong woni wukunu ye chiamo papa awie de boko na enya boko sa Maa Akos me fradwuma na me fradwuma mu ba e na me hia be ma bi o ye driver ni e wo ye mantem ho e na o frɛ me se membra na me call nchen na o de to me se opɛ me e na mbusans na wo papa panimu sei e na wo uniyire na o se me ni yire na mse ba ma de o wo bi o se ane na mse na sa ma no o ma me we o se omu maame no oye dwamanfo essence oye driver ni okokwan so nti obaaye no okokwan so obaaye no de be ma fufura beda ne mpa so nti wapam oba no e ma ne ko
ama ono na age ne ma ne mienu omo ye ma ema mienu na Akoma ne maame nti oni yiri sese nti no mene ne ntena obeware me enam si yo mate enso that day na no person odi machi kofie enam si debi onko nti okoye oje me number no okoye ti okoye no the next day no osabaye no person me ye bibi nam se debi no okoye nti osakobaye onu ye bibi no person pacho no person one meda enam ma mpene so ena okoye nti okoye osabaye no ena one mesa oba fie to oba ye na menene ye de ehia mu menene daye enti menene daye nti efiri ho no ena menene mpena twemu ano no ena etwe mpena 2 years ti 2 years na nyinsen baye a me frɛ be me ya wo se wonyem nam se an wo se ene ubewo nam se yo mate no say nam se sa ufri sa agro na media na o say media men ka say agro na wudie nam se yo mate ene me twen o men so mewo enti me twen na no o mada enti ebenya 4 months ansa no wo ba kumase to oba ye no ene oba hu nyinse no say ei sa wonyemampa ena me se ane no say ne ebeye ne den nam se ne eye ne den ni o say eni obeyi nam se mintimi nyinyin sen 4 months enam se mintimi nyinyin sen 4 months o si chinchina ameyi enam so me se debi mintimi nyi eti maame woman bi wo ye mantem o ma fa ne se me maam no so afa me se ne ba eti me de to na nim dada to oba ye no me ne ko maame no ti ye ko maame na maame no so de to so o se debi da ono de nyinsen de memma no wo ho no mai be ha no nti maame no so ka se de ba bia nyinsen na duru ne de onti minsen no nti o de abufuo atwi faaye so ekoye na nya 4 months ena o de abufuo ye de atwi faaye so nti mon me wo ko na medinachi asem obeka ne san se wa nyinsen na mekire wo pa mekire wo nyansa ampa na mpa Maa Akos wa kire me ankasa wa kire me nyinsen ni wa nhweme to okoye ni mukra no send me 1.5 se me fa nkoto aduro ense nyinsen no na msum ka chen se oma misika so pese me se nyinsen ne dia oma misika fa nko hospital o se dabi onya hospital sika na msum se sa 1.5 no me fa nkoto aduro na me mewu esense wu ti onum no ma me yi utugu ya kense wonu na ma obefa ame a wonu ma ede anyinsen ti me nyi na nyi ochena ntinyi sen de me de twen wo be hwem ya mama wo na wa hwe wo ba o no obeka sai me wo yire nam sisa afi na wo beka sa wo yire that time na wo peme no wo ka che me se oba na kofa bema abeda on paso ama wo abeto so apamo no na afi na wo beka sa story we ayede a kirem etimi de menye de mintie me wa na mede mewo nti ntokwa sa won hweme na me de wo me ko wo no ye me operation kan nyina Maa Akos be ma isiminika pre a me di tua me nya adwuma sa no oboa oba no so nyem a wono so ayede awa ma na to ne ba aye ne adoria te se me de won fi me ne me ba ekom ena die operation kom na yam kura to me yam me friend ka che say me kura bi ato me nam se bi ato wa o say o sa no kura bi aye no nam se e bi aye wa antidote say only 3 times a day nam se na 3 times a day no na wo ba no so ono so didi how many times a day enu de o say me dey forget ho no akate me afi o ma oya no me friend me de me line friend na me tata no sikasam hunti no oya no de me line na to blacklist nti e ma me bo onidua kra wo blacklist no ho still na me ka chen se bia eye na wa anyi me line na free ho no ma dua ni nya no and so still na wa anya de
wanye mfiri ho line da so da ho na menim so afa akira koye bibio sese menim ena ode line na to eda so da ho ndia me de menim entima efiri ho nom no on fi me ne me bayi ena dia block list ho dua nyina ma ne bo afi de ma afi de hospital bill de ye dio me si de kumi kra se ma obi a wodi ma fa sa wo ya we mu na me free mu fi ya be ma ya ba be dadam san me nja bibia ma ne nka no obehwem ahweme ba no asa tua ka ne nyina ma me no de me ba no so to school ma me ma afi de me pene so be ma yi ne me be de da wie ya o se fa wuni tobo leda mo akọ ma de be ma ne de ye wu nyina tobo wo de atwen me de be ma ne de ye wu nyina ekuro ekomode wo ne obai akoda ye frɛ ne sɛn ode nyameche ema wo nya ye from kro ya de osa ema akora ye kom nti ono so nya osa mo frɛ be ma no so ono so kra nya osa ne bi mpatwan sa ya ayaka de nyina achi a wo kan woni abre wo sa beja ho ɛsɛ ma me se me de ho se me ba no enam operation ninti no amenya 6 months mentimi fa no nkoye adwuma bia na afin so de ye di edin enti na ma me sa de mi ja me ho man se ne so obehwe ne ba no wachia kan dia ma menye de mentina ho saa na ja me sa ja me ho man no me ja me ho na akra na nya aboso me se pa cho no wanya 6 months aboso me nsia pa cho ye operation pa cho be ma ne ba ya wo back side be dada wo ma wo no wo die na akra na oboso me say me pa cho be dada me na afin no anya 9 months sister pa cho no anya 9 months operation pa cho to me fa nya adwuma pa cho to me fa insuo krense wonton but obetu me the operation ya funu mu kura emu ya 9 months no age be ma Linda ma wo betu me the adawa sevela ama be ma sign wa beda 9 months Bema wa show wo Bema oba ya yi operation kuro wo yamu emu ye wase yamu anya osa wo san ma bema no ne wo beda abiem ma ba twan enti ma owie ye wonya ne opewie ye no oseme mfa me gimi mfiri onkwai ena eja oye de okoy efiri ho ma me freni sika odidi matam saa no de melaya to blacklist ebi ho sika nso ode be sende no no akofa 10 cedi 20 cedi ebi o 40 cedi 48 cedis saa no oye me na ma say de emu eden me hwe sika ya ni akura yi hye machi a won ko school na me suma nya pa bia di ma emu eden ma me ti na ma me si modalroma me di mika di abeda mu se modalroma mua me no ntua kan na da honom no no na yesan ma pa chwe kan nyina e 40 million pa chwe because me mitifie na won hwe me nyinsen nim no ene hospital kan nyina no ena ma calculate 40 million ene hospital kan nyina na 40 million no hospital kan why na ekotua yi wo me pa chwe e kan one me fiera na di kan kasaye na me fiera tam ni sika kofia ontua twintwan wantua eti me bra mo na yede me bra mo wosirem omo na betua hospital kan ma e fiera no okay enti be ma ni behu wo no edi adwuma na wankasa wo ye ma pacho na me tonsuo ne drinks wo mazin na oba ye no hwe na setem se de no wosi eye wo no na wo ye oba ma wo ne bobrebe ma pacho that time ne de ne ma pacho you feel so na no wote wa metra wo ameda ho ma pacho no obeda me ho na me gimi a me ye ne se ne nsem na okeka ye nyi ne wo se me kohwehwe na kira kwan na me hunu se nsem na wo ka no eye no kra na enye no kra obeda no waka kire wo se wo pa wo me pacho debi na wo mada dansa na akohia be ma me pacho ne ma wo baako then wa mo ho bai bra wo ne be ma ma pacho bra me ne wo ho no me na me bo me ho ban eti eda obedru anajo ti obedru anajo no na me ka chen se me ni aduro bia wo me ho me de bo me ho ban enti wonye de wonna ade achi a wo se da bi da dise one me da afem pepre na mse me mo me ntime mpene
nti oka kye me so ho no ma ne twantro san ono no abo no ho ban na condom be na ne hye no condom bia so hye o si ye eduru a mema ye de efa onem sasem na okan me de me kwa minti bi da nti ade chi yen ma na me no me so me yi madwen ye de efi so se je o so abo no ho ban na wo fie se bra wo hia be ma no o ma pa cho me fie ndie ma me kan ye be ma no wo dem ena no wo beda efa wo ana wo de ne ko ba bi o tepe me pa cho me dem wan fa man ko ni fie fie wo beda wo dem nko na mako se na de fa nyin se ma me ne tina sa 2 good years so ye ntwa ye homra 2 years wo dan ya wa han mpa chan e mu na be ma no be fa wo me pa chan 2 years mpa chan wa fo anko ni fie da wa fo anko ni fie no na o ka chen so fa anko ni fie me pa chan me ka chen so on fa me nko ba bi ote o se me nya abotre o de me be ko mpa chan e ba no wa be da wo dem no wa be fa wo dem wo dem ye ntwa ye homra abrantie we na mehia no hey enne die besi wa say nya ho no oba foforo kranam hey abrantie na ho eye mohima no so for ba akopɛ akosua dem mununkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum beja fortness ya. Na baby a woman ye, na baby a tidy. Chumedi no ye, Akoma Munsem, Ewa Akoma 87.9 FM. And in Onia TV. Edwada Edikosi Efiada. Dumieno Apa Sima Edriana Edikosi Normiensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no any say. Well, you're tete. Bukuno air tete. Bema be a shop or bewario. There's so a drew hono. Why you 419 say and how ni city bon be day never be day ya frotro se de bia ye no no ya se sane fom ya ba be busa oba ene be ma se eja ko so ni opele yere nti ye be busa oba ne se wo so na ate ho se wo betumi na ware bi mu a enye bad because nkola nine no se nkola nkono na aba mo nti se wo betumi na de ne niema bi be kye no matene mu a ene Lati over to her. Into your busan, a dear Bearman account for Bettina. Or Bettina be a what's into your busan obey. Mammy, but over to me, I'll worry beer, and I won't worry beer. Over to me, I'll worry beer, and I'll to me worry beer. If I shall worry beer. Over to me, I'll worry beer, and I won't worry beer. If I shall worry beer. Hey, to asam wagero mu me ba cha woni ne betina na ne ntina you woni ne ntina de dia de na apese wo yema ye betina na abi onyo me ba cha won je 250 mo ya na mo ma shara woni ne bo ya 250 na ka mo bi da mo ni na ka mo bi da kan sa papa bi ne kan tira mo de 250 mo go bra ya 250 million mo kwa mo so mo say 200 million bi da nkola wo awon kwa wo te enye se wo bebe nkola no so asa nti ye ni se wo si ba fom na nka wo wadwe bi ju no ba be ka kire nti 250 okay se maka ono so about so you 250 million and go fa chewo me wo mi do sa bi ba me bi si what tell me na so go me bi ba me nya se bia we dey contact am no be am ha am bi bia e to to ko ta se nya se what tell me that we say me ha ma no bi da na kan ni kan mo je wo 100 billion no say 100 billion I was on the city on bi bia all 100 billion just is what about 250 million yeah and for say trend to pay now wa we be po Sana benya dia mama. Nala. Sana benya dia ko so ti mama, sana benya dia dan. Sana ti kura. Pasa papa bi kan au kasi dia. Achia. Ah, boss. Support you go be ya. Na be very. Isiama basha. Isiama basha. Ma basha. Okay. First can come. Years. Amen.
As many as 20 million. 12 years, 20 million. I just said, because we now have this in the Quran, 12 years. Okay, sir, because of that, now we can go. Imagine that, see, I'm into one member. Also, we have 20 million. Why? Because they can say lecturer saying, get one for me, get one or 12 for matching 4, not with this like 600 minutes or yes, or no, with this like I'm planning to run. Or by the way, you want to see the show. Mamma, you only say American control. No, you can't. You only say I can treat the who must have an idea. And now what we are, so we see the me shadow. Now, I say, what the nuts, I can go see my tad, Yamada. One more being much that we can get in such a try. Until the man almost answer. I was a one more court, no was inside. I'm trying to do this soon. I Japanese media chimp, no be agitated. Now, to my trading, I wouldn't lose. If you cry, what I say, into the slow, the all kinds also 1 year. The Uti Fanko be a man, so only 20 million. What the quarter, and only in a studio quarter, just a year in Family. A Akoma in some 4. And I hear Maa Akos and Amulia, yes, one. I hear Kwasi Abudi, so I bypass one more Yamago Piaka. Don't want them to you, so also on more 1 year to the private down when I was Yamago Piaka. And was the own Passai and Yakan, and you better 20 million Yamawa Mamma. Was you so be a lady to private to the eye? Now, what's the more saying? 250 on the Diana Wakan, 250 million or 1 year. Indeed, one work out your own. Indeed, what's walk out into say one so man, I don't know the office of 2,000. Then I don't Menim sɛ mɛbɛ kakra ma ba maame no aba mani ti sɛ wapo ne bra ko a wɔko wɔde yare na ɛko mo sa kra ne dache wodi ne ba bia fefre so when the bema no okay yankwa hello Ima yamwa yeah Ima wonim Linda Amwako yeah okay Linda say woni na awo akoda na waja akoda ne hwa bone so wonfa kaprema wonfa sempo ama aye no kai Akoma FM. What's in the sense? What is so washano and I won't know? This is last week man sending iska and then so me sending iska one waka and teach mumaya washa wabano send a wusi shanifa na ye hun intra watcha me pacho man sending iska why me sheno and to what's sending is a kada bay last week me sending iska and the crama sending iska no far way a message no wo me phone so oh and see what's sending the sign and now what's sending the sign last week me sending 100 cedi and then I sending me 50 cedi. Oh, last week no ya da ban na ye won Linda we yes cadicious papa person twa be ma ya be last week da ban na wo de man when I mean Nikasa no wada Maa Akos ni last week Maa Akos ni last week da ban na wo de man no me refi da no oh last week here ya refi da no me refi da posting am de man Akoma FM so woman obiska last week dia menya sure say me obi a me change last month kra me kai enti ima body sika ma no last week 100 Ghana cedis ano dia okay but say bia adwoada because ye pese ye hu eda edin temu a
ene ya one man ska last week 100 Ghana and then was man 50 Ghana the problem is so be report o enti ne person you say last week o demand that bay madam mami ka say me chiro catch me amira na na ka wo no gigifo serious me ka be bian fancy so jina be kan na wate o tie wa ha meme ya jejefo meme ya jejefo sene wo kwa o di ma fa so o ya me wo ye operation nyi se o hwe me be ma no be ka chem se me ya jejefo o hwe me ah Ekria sa friend be ma ye na on kire what send obeska last week what catch me say 2 weeks nie o send me 100 cedi se me fa bibu Christmas ni mo ani asa be ma no o show na ehwe ni nkoyie ana wo show ma pa cho enye me see sa sikan ko di bae 5 months ni o no ko fa 100 cedis ni bae because of 2 weeks ni why 5 months na be and this December nim no ena ma ko su ko fa 100 cedis ni de bae no enti o send 100 cedis no 5 months money ai 5 months enye 2 weeks na just say 5 months nie ena ko fa 100 cedis no e bae no yeah okay na wo ka say ababai wo ha dwene ma oya jijefo ma yenhu ne jijefo a woye ni pa joge ma yenhu ne jijefo a woye wo baby emebi no ya jijefo pa enti ma yenhu ne jijefo a woye ni ba cho no ani mo ai mimi ni mo she obey ni say ya wo no ima obey wonyi say ya wo hwe no iba jo so si ma hwe no yo ma me anyi ono na sem meje wo be yasem no wo ka no tumu a enka me frɛw enka nye ye begina so ne ya jagi asem no from the okaye minyi na no asem nyina ni nti na ma frɛw enti de bibi sa no say wo ba ni nyi ya wo hwɛ no madam minti ta o kana se ma o kanu mi minti enya botre na kasa why me say wo ba no onyi nsan ya no na wo mu wo hwɛ no me ba jo si ma hwɛ no me enyo no na me bisa no wo na me bisa wo hwɛ no se o si ma hwɛ no na me ti yo ma to ima sometimes a mema aba no mo fa mra sha mo nsam because munim sa Ghana mra emugo bad hweye se mra ne ncheche wu enchechere wu a wo se Ghana mra mugo madam tobo bema se mra nchechere wu a wo se Ghana mra emugo die bibi sa wo ne se wo ba ne nyinsan ya wo hwe no sa friend ne mame one kind of crow oya wudini akasa sakwawe na manwu wo hunu Linda se wa kwasi manwu se wo ka che me se wo hunu a na wo boa wo na wo kasa be me wunyin ye wo ahwew wo ye wo ahwew e ma wo bre ma wo oba ya yo operation e kom de wo ma wunya ulcer wo baketo anya ulcer enya ulcer ni nyina china asa da ho ma be ma ne sa e be fa wo bie mu no second one o be fa wo dem ana so no ne dem me pacho enu no ka dem ana wo dem me pacho enu ka se mi second one o be fa wo dem no pacho enya me dem e wo he enam se ka ninti no na efiewura no so no onim se me bra ma be hello yeah me say me da so jan bia me kira obey wonyi san ya wo hwe no madam pacho u kan ka free me ka free Akoma FM obey wonyi san ya ni na wo hwe no pacho aba radio station so ane obey wonyi san ya wo hwe no madam me bisa me say ane you bisa me say eya me man is carrying the obetina radio station kaza obidwa sika papa bay 10 cedi 20 cedi 10 cedi 20 cedi no yeska 10 cedi ni 20 cedi no any 48 cedi no etimi hweba etimi to atale sha akla obi akra ebedidi obecha mewu akra wato atale na mpabo ahye ne da akra na didi akra mpo no woman na sika se no de adidi na akra ketwa we eye kura
atɔ ne yam ama me so akura so atɔ me yam me kwa kan aka kyem sɛ wo kura atɔ yam ama akɔ hospital ami aka kyɛ wo sɛ didi 3 times a day 3 times a day no me busa wo sɛ oba no so didi how many times a day no e dey na otimi ka kyerɛ me wanka te me sɛ ne ehwɛ ba bɛma sɛ o mana o hwɛ mo wɔ fie no sɛ na o de hwɛ akora wei what atali ahyɛ akora wei da me busaw yima no so ma miska yima no wele okɔ ni yima no sɛ sie enhwɛ na wo so hwɛ no hwɛ kyerɛ me o gyina so yima no what atali ahyɛ akora wei da what mpaboa ahyɛ ne da me busaw Kasadin, why? Me busa. Me kasa pa. Kasadin. Ima. Oba ime na me kwose ne pade ne ma wo. Madam. No abeka. Madam, so be fro. Oba ime na me kwose me hye me se de me se wonim mra. Wonim mra na wonim se de wose ye adwuma. Ima enka wo ye wase de. Say mu ba be chini ana ze dey. Me say afu wana nu akwa we so me say wonim mra enye me na wasa wona me kamera o wo ye wo mra no wo ye wo adwuma ne wase de se ne fata wo ye de se ne fata enti se de wo si kasa ya wo tutu sa na ka wo de aye wo ne ma ye ima me na me kofa wo ba yi de ne ma wo ena me ka kire o se ni pa no ba o be ka asem kire wa so frɛ me na wo bisa ma asem eno na ma frɛ wo ya me bisa yi ababa wa ne ka na asem no ye njaje yese ye mfrɛ yi ma na ye ntie na no asem obi mfa ne nsa bonkum kire na gya kwan enti de Linda beba beta na obeka no oba wo beka bia ma ne ho it's up to you so wo beje so no wa kire ye se enti sa badwafo sei ni na tie ensuo kredi asem me sister ensuo kredi asem nye nipa ukogina court wa oba boni nkuro no abo nkuro ni ahwe de wodi fa na wodi bem ye frɛ wo ya jeje yesi oba ne se wo hwɛ nkoda no sei na tia na sei na tia na ne wayi ya no ye bisa wo unyia no nti now opportunity be na apese ye fa ma obie mu wo jira so ka se ye beche wo ana menche ima hello mini hankofo amede beche why enti yibia me kana no me bisasa obayi ninyi nsɛn mu ne na awo mu o hwɛ no ana me pacho kyerɛ me sika onyi owo ye wode mai sɛ yɛn fa nkoyi no na yɛn hunu sɛ wɔba na osia no yɛ trofo madam pacho kyerɛ u bi sɛ anu ye be di ama me why me re sɛ wo wɔba wo akora no wonye nyini nkwahe bi a wo sika wo kotua hospital ma yɛ discharge wɔba wofo wo nkai enti sa wo hwɛ me benya 2 years but wo be some say say ye me no say na me kunu tua ya mo fra me kunu he will be able to tell you abaya yi wo ye no operation e ka say na wo tua wo hospital say ye discharge no imami tio madam bajo asem we dey mean to me ya me da say enfie mienu ya woni wo ba yi tena ye me pacho na wodi oba ne kwa fie ana wono ne demo na woni ne tena ya san fie mienu na nyinsan de ba ye onya ka na wo enfie mienu wo ba yi say woni ne da wo ne demo an fie mienu etesa na entesa pacho ni fie wono ne fie oba ne fie na oba no na wo do ne pa so ne betna me pacho ai bo pe no mi nsem do bisa no adena na onfa ne nkɔ wo fie because be ma de anim sasa wo se ba pa de ayi ne se behwe mi fie nti wo fie no oba ne beba but wo no wo nkoda oba ne fie me tie wo pacho ze me tie wo oba ne fie 2 years na ne dai kopim so ofa nyinse
no means some no wo so oba no emma no mami hunu no means some kwa waka gu abrabo so to obo meba me wo ni recording Linda mami ntie be ma no means some be na okeka kire wo me pacho bisano no ani me pacho no me una so kan ye me pese me tie free wanum no means some be na oba ne ka kire wo madam mami bisa wa temu me pacho se unu kroti no ebisa me ka wo wasem no me bisa question wo so nyia no wo ka wasem no don't ask me question me pacho wo ka wasem no ma yentie me pacho bisano bisonu so why me pese me hu no means some oba ne ka kire wo ena me madam unu no means unu na no means some doso enti mami hu some kwa oba ne kika de kire wo na me hu so oba na nanum woduabo oni na ma no obodia bisa no eya wo record ma wa na wo bi na bo wa mane mi na mi record no afre mi ka onu afre mi phone so no kan na mi record mi phone this is ya wa ya dan sesia mi see bi abota mo kita kan nyina wo mi phone so Linda DNT and a misa question. Bema winning a walk. Man no means ambassador when your Juma Yashoba. Mampacho, DNT a man no means some say. What the man for Yahweh Munina? What's our quaba? I'm a massa or Sabbath dada, I'm a majam in one mount. Only my the day we are meaning family city and quack. Wo fi mi ni akra ni biem me koka sika sema no wakati mi na de mi la yakoto blacklist na wasaye wo ya mi ma kwaji obi phone na me de frɛ no ma otimi katim no sa de sa line na sa to blacklist enti siko de beba no ebi wo 10 cedi ma kwaji obi phone mi frɛ na ka chen se be ma enti sika sei na wo di aba what's for Jimmy Frog? What the Menyama no come and yabia my way. For what's your some free me so called? Until Bassa, Nami Sumidi or Yaw. No Masako Pro before Nam Sumidi at Domino. Nam Sumaka and Sabia and Yambet Yaw, Cabe Bre, or Cane Kutauno, and one a do beshiase. Because ma, or the ma for Yaw Mancasa, or Yaw no the ma femuno, and Nutina make a cassa and some natureno. I know a day. Se oba ya me operation ma obi amaya operation ma wey de oya odi mi fa mu ntikwa no tinko ofiri wiase ma so ofiri wiase na me ame be hwa akra yi kwanka me pe because odi ma for ya mu ankasa menyim be ma yi ma me su sa sugu me yafunu so sa kopim se me de wo ye obi amawa ya me operation moja pacha moja etume bema yi mami susa wa hospital wa faka pramreme eti sa oya onimu nyina na ma odi famu a osaba ya mi se ja me huma na osabu mi sa kwase abuo no enu na ma me de sa me de yaw e ka sansem ne kire no bema de wa fa kwan we so oba ya wase ya die wa teche e na ade ama no enti bema no de o de be ya wa no because sabia so sabia nya do woni sa waji Emmanuel. Yes. Wudi no nka kire se nyame ne ye wo ho Emmanuel. Me pa chonti wudi yisu adwuma na wo yi. Wan. Wey. Bema. Me si kuma so a. Ye ne wudi nkomo a wututu chiki bisa no. Mu watu chiki bisa no but me hwe se one day wuni wo bi benya asem na wo di akoto pani bia ne mu aka kire pani ne se. Na ma akofia me ntwa no ni nyina echi nkomra na me se dia. First food, second food, third food ye bi nto so biem no. Wo kwa oba kuma se bia o se me ni ne medansa no amane bani sika. Me se December ya wo be so kuma se Friday. O frefre me sa se me minhia no na me ne nkoda. Na san wo yi sika ma akra no. Me fi no ntima akosua. O fa ka sa free ha Monday. Esa konkran. O koduru ye no 100 cedis no. It take 5 months. Na fina na sa December no. A endi okofa 100 cedis ne ba ye no. Ma akosua. Nani nyina chiji so person ne me dance na wa ma obasika. Ena mse me ma no ntoso biem.
me mane to so prensa biem fa ho na shoba na tia woka no na sha fa akra no to school mu me hu say ya wo mu Emmanuel yes say wo de oba no wo de sika wo so wo hwe oba no wono na ye trofo enti say wo de sika be se ba ne nsam na ba no beka se wo ma ne sika de a ene na fa sika ne ma yen na watwe ne e fa ma ba no eno so you and there any problem o say any problem eti na watwe say na wo betumi dia ma yen ne dia ma akora no na watwe and there any problem o say there na watwe say na wo de be ma yen na ye dia ma akora no say na wo betumi yen ne dia ma akora no me say na watwe sika say na wo betumi dia send yen ne dia ma akora no madam etutusi ebetumi abase de benya bebre ebetumi abase de benya bebre dia benya bia me de be send why obuo Maa Akos obuo sister you my sister enipa bi de niam di agro say akua ene ne nkomo ma me na me ntwa me homra yenko ye twa ye ho aba na say ye ba second third story ya de ebeto asunti ye ne Dani Eben Trading Center kwa kwedi nkomo afia pomode hu nsam aba sima edu ye ba ebesi ato as oba de wo nye ne mame fa check Dani Eben Trading ene mame mon quick ye nkonu pa no so akasa na ye ka Dani Herbal Center ye ne promote herbal industry ba ebibidro mu ankasa dia na chese untimi inside that mo ye dikanfo that's it enti ye ne nim de nsunti ye make sure say ye gi edu papa ni atoma ye customers ye customers be no an be no wa wutie be no wa wo hwe na si den na ye ne ankasa ye dry betima betum futu agu ani ye ntum futu ngo my god ni ye ni empire bo nyina ne say obi biara o yare biara e be sorry na Akoma FM enti ne ukodwa so a me pacho aduro no mentwen nyare ansa mentwen enyare ene me ka topic bia normally ye ni ankasa no ye makasa fidi say ye dru no ankasa specifically ani ye be kan wase but be bia yare no ankasa shase free no odi ho ni a menua yare no ba onu madu ana ato ene me kasa Danima Herbal Mixture Danima Herbal Mixture menua be ma menua ba utie me eboa malaria typhoid fever and obi biara nso a jaundice chino no eboa sa yare na ankasa Danima Herbal Mixture na yenya ni malaria yenya ni jaundice yenya ni typhoid yare bia nim nyensa nyina no eseye pa yes me pa cho o de men kasanche o ti se wonum ye onyono ontimi nidi o waposo ye omre o nantika krabi no abre me pa cho kone kope Danima Akoma FM Dani Herbal Center yinu pa ya bedwa so me pa cho di kanji number we efato good na efreme be biara wo bia no ye ne asset teams e mobile teams e betim dia bro fidiem krampo na o ko drugstores and they asset teams are mo ye doctors ankasa o prescriber during the patients eti energy number yi na free be bia wo bia ne be chew amanso anya bi anom 0244 36 46 51 0244 36 46 51 na me kasa for Daniton menua ba menua be ma we on se Ghana for ye pa ho fe pa papa ye pa ho ni die nso na menua ba na se bi bosomi aso na wo tiem wakodam personal theater me pacho at the same time no so no opese kala na yefe we no onkonom enye tufu me pacho wonu Akoma FM Maria na nkasa di unyaye me pacho kan ni Danima ne bom Daniton ni Danima me pacho last time ye kan anum kan yare na obi biara wono so no se bi wontimi nchane nan no onkope Daniton ni yematim constipation that constipation onkope sa Danima ni Daniton no onkan mi enum na wonum na bia sent ni free yara nkashi nyankopon ni munyam se yare no e be free wo me pacho sanso ne wo Dani natural capsules Dani natural capsules me pacho we capsules bia me pacho enye se bi wanya match nko na wosoto ana se we se bi wanya nkodwe bia wo de no compem na wosoto we mema se bi obema no enye se bi
sorry nyina so se bia menya baby ne ho akɔnɔ se de kro so chena manu maduro no me de kɔ boma yenye ne sa ha Akoma ne so sabi ma woni paduan nso no enyemre na empo waye adwuma sori anopa no ekoye adwuma no Akoma FM na wia no wo ye na nwumre me pacho bomienu o sori anopa tututu na asa bomienu dane natural capsules no mentwen ansana sabi wanum sa duro bi ebe ma wo sabi wasan aya branti bi ma bra wadu o penifie so sanso na wo dane prostawo yenya wo ye bema nko ade a wo prostate ehye ho na ewunya nnuye no ye wo se emma me pacho eye den a beyi no na beyi no ade na wo di besisi won si eye dani prostawo me pacho o shase at the age bia 20 years na onum prostawo na me pacho o do 35 40 years na e free bo by free prostate na prostate na bobreni me pacho wona wo twonso asabi wontimi enjunso anase won na sebi wo Johnson ane mu apai mi no Johnson ne ma me pacho kope dani prostawo ni bi wo ye panyin a me pacho family frame 0244 Akoma FM 36 46 46 51 51 0244 36 46 51 sanso ne ye dani ointment danina heba ointment we ointment we menstruative for yemfentua ana yenni we external use only ye di twitwi e ba chon pimples na ye oni padua no baby ye oya anase ni padua no kase mu ankasa ye oya e ba chon baby ye oya no de fasra wo uti ya wo no penum baby ya wote no se wo sisi na fa wo de atwitwi ho colored na ye kotodwe ukon baby a colored na ye o anase mpompo bi na bo a me pacho fadani ointment bi anase DH ointment bi fa shasta so baby pie ye bia no fa DH ointment bi na e fa shasta so na me say ye na chifo me pacho enhyehe Akoma FM na dwuma ye no e sonko kra baby ye oya no o de ball no ma me pacho o bon say yes high school no boko na o baby anya oya no bon so de ye wa na ehyehe na chese wo difference wo no baby a ye oya no de ball a o bon say je adwuma enhyehe wo baby a ye oya no anasa enyo oya no o de strawa na show pa pacho kodwa so baby a obenya bibia na anasa trust no be ben obia no obenya dani heba center ye nupa bi na so wato dani heba de wa wonim ene obi bia obeye drobia o de bre na papa no ana yeje na ye de abade ye sregana for sale unso mai na e besre mo last week na pese me kasafa ade bi ho a very serious aya na ye yo de bi e wo ye num na ade na e wo ye num no menua cha wo num a na chese yare ne ba wo chepa ansa na yare no sebi ko ni free ni pedua no so esan say eno no esisi obi Akoma FM na mesre obi biara wo hwe na obi biara wo tie bia yare friends dental plaques ye me ni nko ye chance ya enuane ana ehye sin no na obon say enyini cha obon say abeda tatters na bo in between your teeth na wo hwe osin infinity na obon say no sin color na crampo asesa me ba cho veins bia sabi nyandu be fama be fa ni peduan ma be ma ni peduan mu system is strong esisi ano kwan na no na obehia panyin obon say obebie no dodom na ewo nanum bebre me ba cho yare bebre yare count ne onu madura enko. It takes time, takes years. And sana ubon se obi a ewo nanum pa more no aduro no ben ma enko me pacho woni dani heba abedom ko yi de ye besro hwewonum se ebi wo no accordant so woni nyima kone kope dani natural capsules dani heba ointment and I said dani ma heba mixture dani ton heba mixture no yare wo to Akoma FM yade a aduane na ehyehyɛ ye no mu no de brɛ no se wonom dani tona good eyi free ho eyi free men ka say eyi free ho but no no ko pave way okay the kind eyi free ho the kind you free ho na bia wo ni pedua no mu bia no so no ebe ye adwuma de ama me pa che say ewo wanum a menua onum adura wo be ka say bia dane enya adwuma me pa che di kan ko yi free ho na wonom a won wadre no so mfa so me pa che ye ni so ade hu say ye be ba radio so a
die bema yare no aba no ana yesi ano kwan yen catch us a train yare ansa na wakota dru na no bomodin ne protection bronika kan you say there what can you say is better than provision is better than cures provision bomb prevention is better than cure enti je be say yen tifo je me number no frame 0244 364651 friend ya baby biara ofi eba na se baby biara wo bia no manam si no be kire ama nso akoto bi na mesre wo ya wan Daniel Ben Trading Center Ashtown room ye ni Dan farmer no na e opposite na me pacha opebia tu a oko colina ko benya bi misty heba obenya bi apidan ko benya bi me pacha wo Santasi station a oko Adom chemicals a obenya bi baby biara wo de o free ba na baby biara wo bia no free ni a essence ya ton bibidro achenti no drugstore bia e wo kroma ye papa bia drugstore bia wo man mu ye papa bia no Danny Herbal Center yeni bomo ye be chiro na nso akopɛ yenu pani bi ato ye dama se na doctor wo ka asem bi so na ye me da wo se ba bia wo bia mutumi di nro ne komo mo enkura kyerɛ me no ko ase na wompo se Danny Herbal de wo na nim ye no na se afi na ba Akoma FM ye bibidro fie eti ba bia wo bia se wo ye drugstore se wo ya nkurankura ope bia nom free number no ye bebro na ye be still say numbi na eti ho adanse chiwo e san say we emremo edra ene ye de tu yare aso ye da ma say ye ma montie that's ye be say share ye be say share ampa 87.9 FM so akoma mu nsam dwumade no eno ana wuguso a wutie no ene eye fiada ampa enti bibia etumi si ene Linda Maa Akos so afa we hunu be ma no a Uja wo de ma no wo wankasa wo dem no. Me pa try. Na be ma no se osende nkakra wa bi. Ayi Linda. Ma pa try osende na itimi di be 5 months no mfa aka premai. No time so say bi kranka ma that time na ode beba na ka bia mu oduru mpodi a kanya yo obetina ho sa 5 months na ode sika ne beba no ebi o 20 cedis ebi o 48 ebi o 30 cedi 10 cedi 5 months ma pa cho wada ronti be ma do fa sa kwan we so a Onfa ya wenke bibi nkyere no. Nsa won susunso a munya adwuma nye uka de wonam de wo behwiase. Na de na hwiase e besi de na sika no so bi aba. Mapacho oya wo de me fa mu nti no. Me ka sese sa be ma wo firi hwiase kranka me. Ka mia me hu se mabre me bre na me hye me ba. And say fa no se wawu. Mapacho doesn't exist. Mapacho wadaruma me njana ma ne nko. Essence oti ase no. Akra no onyi na obehwehwe no. Obedi di amani bi adi. Entimi ma ne mfa ne hu ni. Akra no wanya mfiase. Mapacho wanya 2 years. Wo no na ishakra wa meyi na bedin no obedi. Baby want to. The fra akra no say. Me na mato me bedin. Wodi nyame che. Nyame che de oko. Me pacho da manfa ne odi ne din ansoso. Essence wanto ne din. Nti me hu ne din bi a me de ye de. Me de to no so. Nti hu ne be ma ne tran na na nu na busuafo. Me pacho da bi na me nim na busuafo. Nti be ma ne be wu 2 years a wono ne tran wo awo dem. Wo be wu to wo dem anka ben dan. Anaso wo ye nipa bone a ena ade a chen ye wo waku wato ho ena wo pia ye chekwa. Linda ka ben dan. What's your idea pay free by me? I didn't know what's your catch me. Mapacho de mesu free mu ne say no e ma na ya ba no ye hwe ye hu yie e ma ye nyeja ye hu ma mema basa biem na ne mema na ya ba no ebinim ebi ye wudifo ankasa won hwe yie na sa ukoja hu ma mema ni binim sa na won hwe odu be ko wuo enti mesremu a ema ya mo hwe mu hu yie e ma mu nyeja mo hu ma mema sa biem before oba be hia abrantie ya nanum kasa wotu fon say ye no wo be hia no na sa program we num na wutie mapacho na mentie na sa time so no na ma mitie ya nke boa me papa ke boa me
Mary, what the Abashi and Sunday, Yabaya Humanity Ama. Why? Mampache you. Mena sister Margaret bedroom, Michelle, where we have done so. Rachel, my sister Vlinda, so Michapa, and a sister Margaret bedroom. Bring watching out with the Bremeno, or Papa Nefe, Papa, Meniaja Wompa. Eric Manson, Yamisha, Imano Wusu, Japon, Yunia Bema Bakope, when Yame and Shauna, Bema Kofi. Or no, Kofi. Oba fufu ono awu no na njobo so be frɛ enti Kofi Ambofana aja wadwa Kofi Ambofana no ya tere ne Kofi Ambofana no watere Kofi Ambofana no akase na Kofi Ambofo baga na obedie okay brother bot ye twa present na wi sister Mavis Asantoa or gospel musician e wa brechime mo sister Nyaminsha na Erasmus ba Mr. Erasmus DVLA offense so nyame ensha papa Bible Center chefo ba say en yarewe hu na wodwane na mro mimrikanti adawroma bomade anefo ne eche Bible Center wobubugu a woye no mpemu adwuma pa na ahane so ma mekuma say atonso agogo hospital no na Bible Center wo na a stroke na gonorrhea eda mefom yade me say adansia omanfo di no Bible Center no me pesa wo ankasa do de ekro na okoso no hwe na tamakomti 60 lash bi wo Bemba West Club friend 0244 083482 0244 083482 TIME your time herbal Mr. Wada malaria dro ba ko peno no tatahwe ebi ni nanim bi ni nachi KJ backup system immune system no ba bi eto nro mro ma bi jana house atonso na akokole na ke badani ba Mr. PFA have me ozone comments ubenya time herbal Mr. KJ backup system 0244417669 0244417669 enemu san ya de adro ye ba ko pe wo bisa akoda obeka cho say Zahara Mr. ne G capsules ne de be ma gonorrhea syphilis oba wo de pua ensagu be ma ensagu ba mo ekuragu be mem ekuragu be ma ne ho emebi nso egu be mu enu teacher say enema anya kono mu kohia ne mu dundum light free mesemu adamu ye Carissa Ventures for adro Zahara Mr. ne G capsules wonum G ofa G capsules mienu a na de Zahara Mr. ne 3 capsules na wo de anum G capsules no ekoto yemu ayade ni na ebeko Zahara man capsules ese be ma pa ma be ma jane na man so enti be ma wa ho de ne ekofom whether Zahara man capsules no yenu no pa mienu anyimre hindi e ba mesha typhoid malaria mesede what diabetes ene mento nchia no onum hindi e ma mesha ni bi wo de wonum be nkoto 19 numu a yade no etupia fajan edura no enam se ye wan empa ene pharmacy shop biamo wo benya Carissa Ventures phone really be free 0246 348334 0246 348334 mawon sanka ye kafefe wase talala kafefe dro we nkoda e de so ne wo mo de bompe esa se wo bia nim kafefe dro se eye adwuma low sperm count be ma wa yemre wo pem we de boss wa 1 minute 2 minute do adwun nkuruma ensa se gu ba ensa gu be ma ho ojo so no wa ya se hyehyew wo ba ye wo de pua enka wakosu akumenum wo chance sorry ana wo to afọ wo ni feelings be me ba ho ana wo twekọ wa wade begu wo nya kafefe capsules ne bi na danie ba kwale na friend me sapidan kenso ka ban Christ ba de bobo ase se wa ba mampo Jodas Maskonongo o usko bi nkoko fre Harriet e was 0207 183819 0207 183819 2022 ya ne kafefa enewuo Daiwood ba hospital Daiwood 360 capsules aba Daiwood 360 capsules awon tutu ni sisi yade etutu na se deku wo sisi yade akasa ne mento nchia sisi nipadua ne pila ejina so wo sisi ye wo ya wontumi anya hwema ne nyeye awon tutuo konom Daiwood 360 capsules na beba be chemade Daiwood ointment waposo yo ya fatwitwi wo wia fa bi famasawa na fatwa wo ba ne bema be ye nipadua ne mu adwuma pa Daiwood aba meshane ato ne din sasa hwini na dro no ano wannam se yi wa malaria fever wonum ato na wontumi ne di anom be aba ne pharmacy shop wo benya Daiwood enro yi bi 02448864
37 0244 886437 Alaska Star Enterprise 2022 still where your original wallpapers ahifie design colors no ejinejinem woto Alaska Star Enterprise wallpapers ya afe bona de tia enetie enu nti baby kan ne pentie sese ya the wallpapers ya Alaska wallpapers Akoma FM kuma se ya wo Mrs. Anoche Plaza Ben Prudential Plaza wedum friend 055-411-4878 055-411-4878 eye ayiko seasoning powder wadua ne baye de wo jollof baye de wo still baye de wo beef no wonam ne nantwinam no ne nyina no aponche no ne nyina so betimi steam na ye da eye ayiko seasoning powder nti eye nantwinam no ne aponche no ne de aka ne nyina odwan nam no fa ayiko beef seasoning powder na fa steam na wo jollof no wo de ayiko jollof seasoning powder na wo de agum wo still no ayiko still seasoning powder wo de be yamu amonu aduane restaurant for bar for no wo be ba bedi mo dance ye de akere me ye bedi mo dwa pa for 0244 160750 0244 160750 wo benya bi wo supermarket ni dwa bi emo ayiko seasoning powder ekoyie Pastor Julius na me mo akwaba amejoso ekwa kokko mo akwaba evangelist me ma mo akwaba Pastor Julius yenhwe your story see die na edin kan first story no well first story no adia me pesa me kapa ma ene Ghana fo mema ma eti ase ne se kane no on say adia ya ye se obi be ka cho se madi ho ya opa first na nka me bu na adia we ye no wama ebu na me wo ma onya ekofom mama hwe one oba akwakotena awo empena twen mu uye teacher ni a wo kyerɛ nkrɔfo de me ye sure sɛ ye boa ne botae nyina na sɛ o kyerɛ nkrɔfo de ama daache o ma ba ba ye obi enti yenhwɛ nyansa ewom no de he sɛ ewo ma dwum sɛ me kyerɛ nkrɔfo ma de ama o ma ba ba ye obi daache na me ameba akoba sɛ owo ohaw na enni ma dwum sɛ me ye bi ma me ba no so nya ba bi agina ohaw no so affecting education yes because senani hwe ade am otwurugu paper so yi adipino ansana akote wanim directly opposite no obreso obehunu enti se wadwene ne se obo obi ba mananya ba bia agina wa wo ba bible class do oyonko se wankasa do oyonko che wo ho se obema obi ba ababe lawyer ababe doctor ababe nurse ababe policeman sojani na wo ba enya nimpo emfensuya de ni bi ema ma ye obi da ache se na ekasa kire wo say yeboa etiemi a ontie ne yie say na kasa kire say wa wo moja sabi wa wo spams wa wo be ma no ba akote bi atese mo adesua na wo kire obi ba ma na abenya nimde e de abobra wiya yase no wa wo ba no wonya krado say obeboa na ma nya sa nimde ni bi e de abobra say na esika sa kire wo dwena hum yenu ne miensa dwena hum yenu ne miensa no ma de bi ameka oba ndo obetima ya obone me nya grace asem na meka se waye obonu so nya obonu o te bia na oba na wona ba wiase ewo mu no man ti se oba no platwen se kan de si wo so a na wo akwanya se oba no odi beje ye wo nya na because o ira atwon se kan ama mo yinsu asabi nyansa wo okay na de bia meka religion and ama enkwala bebre ene ehwe omuma nanso nka apapafo a amfa omuma nsi baabi a enne enkola no so ma ade a enwanwan so se enkola no ye ma wo mo bresa no wo mo so nyame hyirehira wo mo no nyame de wo gire ye ne papafo no sa enya nkomo ba back asa de bia ye ka kwa me yuje ne papa asemi on nam sa nti mama ye be sere Ghana fo mema mo nye very careful second story mama Emmanuel ne ye nua bai de bia ya kase mema no de ma ombeko so obu ya kwase o na sabi man na yenye ya anyansafo edi ne simi ho kwan se ba ma ba be fam mama onemi ada menyinse mu ahweme wo mama die mi a wa hyema ne ya ama all sakura ayeme mama die na esimi kwan se osamba so be pem ne me ada me sama no kwan number 2 miya me dem miya me mpaso na sabi adwen na nyame de boy na sabi wa ma obi ana ba ma ba be fo wadi wani o ton enioma wo traffic mu di na si ho kwan se obeba obra na da hwe wa wo
na ye depend no mema so na mema bu ya kwase enti ye free board de se mema sabi kwase bu fo bai e ma no munya nte enti manya nte se kwase bu fo mema ogana ha enti gina fo manya nte se kwase bu fo mema e bi atukwa ebu ni ba kwase a anya na ye ka mo so ote kwase bu fo mema aba na sabi munya nyansafo na kwase ye bu ba ko na o kina ne ye se bu ba ko kina ade kina ye se bu na wusiwo simo na wusiwo nse wusiwo wo de kwase bu na de ye wo ba wi ase wusiwo se ye mu kwase asa ko se obewu simo wusiwo mama ababa yi o kasa je me tele mu se onyansa awen awma be ma do fa kwan we so ma be ma no osani scan bi ba o na ewie payo oheno na ewie payo ti ewie a ye ne beka na wa ye na sede pepepe sede so ye na ma ensua sabi nyansa ye ne mema ne betena na mema ne bi ye nkwasiafo medas Pastor Julius ma Grace Madam Grace who are ferry me chiachia wo papa aferi we teacher ni pa and Tony Motors Spinters Tony Motors I offer Tony chiao OPK hand free OPK hand free me so say hand free no pa evangelist and we be na make akoto hand free the DBC can wow me to ya de ba kwa sen na ba kwa to ya na te and it is say ye ni OPK hand free ye no wo it be say what that say wo kwa akoto OPK hand free hwe say ya tro OPK egu hand free no so ya so wo de show us no ni pa chronic kasa what's in the clear OPK hands free sanity kasa kama je se bibia enti mo use iPhone so no mo modia na se mo beto OPK hands phone mo use ya OPK hands phone eno ana se ye ni wu hands free boy OPK hands free eno ani ye ni wu mimi se me ya mu OPK hands free. Well, short as a hands phone. That's a hands and on the phone. I can't move. And OPK hands free. Mr. Wadasan, so what pedu to know 0242 497133 0242 497133 OPK hands free. And one as I say, you the best phone. Marco, medasi mechia Pastor Ezekiel Amwako awa achina krum oda Pentecostal Life Church Ministry Pastor mechia we na Marco adia eye meya ne se oba wo ba Akoma FM na ba wiase na wo de wo se wo de wo bedi diada wo be home wo be jojo ho na akola ne hu hia na akola no so wo de ne be ye adwuma ense se wo ye na wo de wo si wako school ni bi na wo de wo tena ba bia kyera de na wo ba de onko tena galamse ase na onkonko ye adwuma akora yi so ba bia wo de ni wura no wo hunu sika sesi awi asa Akoma FM e de ba bra biem na omna mebo wanya biem so ani ne nne ade akyi a obi de da wo be kwa akofa ne nti wo tete akola ne sei ba mai ha wo nyina ne se oba na ba ba fa akola na free ne nchen owo mama owo ne mama ho wa bro ne ma akwa na mama ti ase na betimi atete akwa wo ne mama ho se ne mama ho de won fa bia nkokora ya nka hwe ne mama ho de won fa bia nkwa ne mama abrewa amuofo abrewa wo ya de di obenya kakra ma ne na no de apodwa no wanya bia ma na nsha fa na sisi fam sa ne ko ba bi onka hwe na ne mama de na ni sem obehunu se ne ba no na tade hye munye ba bi oda na amoa no sesie na obefa no na wo hu se nani esayiye se wa ma me fa ne ba na nko obehun se nani no sese wo hu hwe anko obehunu na ne ba na nani efura na soso asi samre yakura ketwa wa ehunu ne yade ye na no pomesi bra obenyini na aka ho wo ya ne hia enyeye sese we na how are you yi wo pega nani hwe ba bia enyam na afa ba bia wo huni jesi ye de penny sisi so ansa na wo hunu wo sai yakura ne da ache wo wie ya anu asa be ka che me ba no me wo no me hunu hwio wo hu ye wo hu de ha wo ba no enti wo ankasa no de wo ye teacher ni a eye wo fe na ye wo de na wani agi na wo ba yi fra wo na wo ka kire wo so wo hia bibia wo de wo se wo nhwa akora na onu edi pa ahwe no na mom sese wo nhuna de yie na so asi braba boa no na mo nkomumienu mo nhwa mo ba ne yie efri se wo nsema akọ sese na so si na ni fra ba ma na nya na asem o wo wo ba no na da wo so
se wo be kwa toilet se wo be yedai obedware obesra ni nyina be ma no nya nasem etibe mfa ho wo na wo ba no no wo pa wo anka ya enye masem eda wani mu twen ye nipa hunu se ade bia ye ne ne bia eda yanim ade be che no enu a na be kwa asa be se usuo wo so wo ba e baba wabusuam ye be ka se papa ho anwan ba na nani efra na one na mo no e ba ya woda bi enya woda eya wo so ba bi enti ye nwene ewiase abrabo na eda yanim no ne ye nya ye ne de nko a ebi pe ne de nko a ene nko a na wodi ni nyina amanasa ni refi se abrabo bi eda yanim awieye eni asem no nti ono de ontena ho na mubu ne panko obehia ne difuo adan second story me de eya na ye tinsa na me ka che so fujuro me se eya na me di ma bi ho yawo enye wo bi na ko kire wo bi fi o wo obi ehia wo no wo gina benane oba wo gina benane se wo pese ye de wo kofie de wo be kofie se wo pese ye de wo da hotel ye de wo be da hotel se wo pese ye de wo butu wo computer house ye de wo be butu wo se wo pese ye de wo ya ende ye de wo tale dan ho so a ye de wo be ya ye wo tale dan ho se de wo pe wo wiase no sa na wo benya no se de wo pe wo ho no asa na wo benya no na wo de bibi so ato ni tiri mu a edi ni dem se wo ba de ya ye me operation menya 6 months enti de me ntumi nsuwa madam ma su tumi ma be ma be no be wo ma be ma tumi awurade yesu wo tumi bia mu to ho amma ba bia ya pai no wo odaso o wodaso e na obu ni pakoba wo obu ni pakoba ende anya wo ya na momu gina wa ton wa de ne de eno de operation eye wo ya ena komode me ena all sa beto me yam wo bewu be ma wo waje ni 2 years ahwe no na wo sa mre no ono wakwa ne nam ne ba bia wo se meti ase ama no na ye besi usu anke ansha wo ma meti ase ama na ma ne nem ya da na me wia me dise me ba bia me koda ya no wonye 4 months kra wo se koyigu 4 months wa nwene ho wo se kone koyigu na be ma we ye be ma ye sade ye ho bia mu ma no wo se ma ko emema bi ti sen na be ma ne esubantie wo ye na de na waye wade na ya no wo ka no na ohwe wani kom na ye owia na obusa se wawie wo se wo kasa na obusa se kasa bebre chese o se yi wahi o ye wade a ya enti me ka che me nua bai on sori alright on sori no nya nse wode ne to ataba fam no tabam no na wo besu se ya da bia enti na on sesa na adwene na wo mo ne bra ne te se wo no a wo ye oba obo ne bra nyame sha no na kra ye Waterfalls Drilling Enterprise wo mo sin superman kwampa enti wo nsuo no me yentu no yesese sika wan ye den enkofo bi otutu nsuo bi am ye metu nsuo bi ma pe drilling expert wo mo ne Waterfalls Drilling Enterprise wo metu nsuo ne bo wo fam na wo fam wo Baro News site one na ya be about clinic and na wa brosa Akoma FM 0246265707 0246265707 na obaje wo so papa passion so emame energy catering service still wo mo na benwa ya wedding ya party ya adoring ya program na duane na afa ye de aserve yen ahoho asavu ya na ho ntisha so breman wo bebe mokru main station traffic light no so me makro ni go filling station na ehwe animu me bra cho frɛ 0243369793 0243367993 obajo so na bibia etumi aye kama ede amao evangelist mame ma wakwa bibia ena yenhwe soja ni ba otetie upa yenu aba Juliet ama okansi Akoma FM mejine so soja ni ba utie oh soja ni ba ahunu oni ni kunu Ghana forces ya je omo so pa okay mame 2 stories mienu nyina me kan bom ewiase duabo enkoda meme bia yo madwen se omu bebu ma kwase saa okoka no asan di watem na waye na okọ obusa wo se enti mo be chemi ana Akoma FM no bi encho bado nya me be chew kama wo catch up da bia me kache Ghana mema se oba basia hu se ne ma mi wura dem no atwentoma akata no ne papa ewura ho no akata no na wo sebi kwase ampanyin wonimu ba bia o one day pa wo hia wo
wa bie ne ho nyina kyerɛ wo wa bie na ha ma kyerɛ wa wuram wo bebu no kwase a nyam betua wo ka wa ho nyansa ato pan o be ya wo di teacher na ya me yes organic education service there wo ya disgrace to teacher for ya fra wa onfa wo ye hufo papa wo ye disgrace to the nation teacher wa wo ba wotimi hwa wo ba kola na ni sei na so sei wuti school mu kira de na kola na wo chiro ma de no o ya mmobo wo ye ba ma hufo se wa hwa akoda ye ho that you be nu ho that you be nu ho nyame be hwe se wo betua ho ka fi se akola na o nyame ajapade ana mum yeru makohia no madi mu nsem hunu ana akola na ba kete bi ni papa pa bi akoda idi na to so ana rade na domo but we nya bo se kwasi ado akotena so de ohunu YouTube form na so aso muto na Jimmy nkwa Akoma FM second story girlie Akoma FM wo ye Jimmy fu anka minto sabi Linda chese what di be ma tena wo dem Ghana for ma munti o be ma se ope no oba wo dem da no obepe wadi obepe waduane adi obepe usika agi we koshini we ye koshini papa da no obe wura dem no ope so no da obedi waduane wo wi obesa agi usika we koshini uti bi ho ane pamono bebra yo ma dwen se wo munya adwuma a man so frustrated omu power here enti ene man so force say obenya ba bi lisrato to anya wura no hunu dem ho no say ne masi kwa waka ho wa wie na be man no wa mfie mienu unim ni fie wanko ni fie da wa wo wie wa bu kwase ya wa samba ya kwala ni nti na me ka ase na adwene be sesa eju nsuo so ade ontimi nsoa wanko pensu anso asa uto wa Akoma FM obi anu obeboa wo Akoma FM Jimmy no na be bia wiase kwolo wo yonko ma traffic ebi awo mi ensa ne nan kano so sister bi otimi so nsuo san wo kon no kra wo beto wo di traffic ni wo ada me park na mbusa nse mi nuaba the way I was to so was bra ma yese ya afari ma si dan mi ensa yo 3 bedrooms ice water wo si mi di si dan ni me mati yo so now to any I am operation na braba open 40 million and na man no jama say o makwa a meeting obi a pe be ma bu na open 40 million Ghana ma bu hunu nyansa afi we bu ma mu yentwa bu fom fom ti ko nhyema num ready nhyira won so papa evangelist mama special guest akwaba prophet me mo akwaba prophet William say me am prophet yankasa no ene odi mama papa enya asem ketwa prophet we de yeduane a ye die fansa tumbi ni yankwa Akoma FM mama kusia me chewa hwefo ne atiefo nyina dwumadi a wo de in fact akoma mu nsem no adwumadi a eboa peace we chapel asafoma no Akoma FM kwa no bro no so fa nyina enti ameka sa nyina ne se sisi ame no ekase nyina our lady fashion baby am wife esua dwen master o ma bia guma sisi no o mguso o mutia o mo ehwe enti brade nhyira wo de enti atisa ni dwumadi na wudie no sabi ade a ehinta wakoma mu no eya mpem bebre no sanipa na mie na no wanka unim de ekoso sanipa ne bie na anase wo kan na se abu akoma no so na epiefu ano enti dwumadi na wudie nyina no buta me de ba nyina ne se eba se bebo abaso na ma hyew nkran ahyew den se sunsum de de mpabo etawachi but honam fam de bofo bi na oba physical be kasa na mu wode fa nipa so wa fomu ayadwuma nti yere huna ayadwuma no ne abuafo ne nyina na awurade ka ho na ebere semu no awurade be hyew ani mu nya amen yamin sha ba so bi ko bi na man ka bi nti me ma semesene na afi won se fa kasa bi ne yakwa cho me so me de kemben cho admana o ya ne se na mpapa de ka wakani na pioneer de tawo amen kakra muso medase papa papa ya mama kwa banso na me hia mo san ne den so ye ne na mo aba besra ye nti ewia ya kanyina ye bedi ho ko Global Care Recruitment Agency was ba mo dia ne bra ye de wo kata drivers bus drivers last CF na je se bibia onso akoye adwuma wo ye wo kuma se ayema kokoben 18 mo janhye fra ye was 0552 833381 na ye nye wo so Roman Father Dro no ye ageme wo how ben ya wo
pay we see I would to with teenage hour wayasi stroke Mr. We ya ajime heba meshano na oko heba ne famasi shop abenya bi fresh Akoma FM 115948 0243 115948 wonso benya ajime ne bi ochio ochia eyo ochia heba pada woba ne bema ye wadro me say ye wadro 2022 man sanko ochia heba pada no ensuo de hwegum num na nom na mo ho ebetom stroke anase also ne mo say de mu ni atenka wohwe ba pada divine hope ba center wo mo Maa Akos busuakuru wajanshi yeti ene wo ho ye ne de wohwe ba pada ba se ne emaye adwuma woni padua mo pe ba ma kese wo pe sign de wo pe bia wo size esha bomodi ana ebehu yen ana frɛ 0248 584687 0248 584687 na ya bajo so Dr. Eji bajo so na ya show grow fine about tonic Dr. Grow fine sino no be the finest herbal tonic of the year wono no mo wutumi se mo jedron de doso na so grow fine ankasa no e de mu afo no bia enu ntini e ma wo ma baso bode no ba bia ni wa wonya grow fine bi nto ye ka no we share na tobi for 0244596532 0244596532 ke for so travel and tour ye do betu kwan awie enu nti bomodi anako ke for so ye ka se do betu kwan ya ye do betu kwan 419 eni abrabom ke for so okumase emena high tension free 0278 902965 0278 902965 eye amen fever mix Dr. Mabel so papa nyame shira Amen Scientific Hospital and the difidia ade Amen fever mesaba malaria wutifa na dwawo ana wonuma to wontumi ne die wa ho aden so ate amen fever mix bomodi ama won sanka bi edro no eye dresse na ukwa ba shop bia mu abenya bi frɛ 0277 001234 0277 na ma won sanka bi ya ba shane so ayona pharmacy aso ya sene phone in segment na wode impressor capsules na oil number eye no mpemu adwuma oya wusisi waposo no waposo kotodwe ma impressor capsules na oil mpa wo ho wono capsules na wode oil na twitwi fa kwa ya frɛ 0243 123 224 0243 123 224 benya yona pharmacy fo adro yi bi ye twe ho abaye ba ye bekwa ho Ampani ampanso ye de 1000 Ghana cedis no share nsem wo nyame agya nyame oba nyame susu konkron de mu amen enti ye dasia ebi mra bi mu enti se obetumi aka bi a kyerɛ wa wona ai de vacances medamase pa se de mani ato mene nkwala no na mabie mu no memma bumbe bi ada jankwala no se be ya da sa tibia no ede den ya wa ko na wa utimi se wanya so so kwa ona na bia na ba bi nya ko so e ba so da ati inshallah ashafo ne yefo ya menhia mu nyina yenim se mu nyiye ma da na abribi e beto de ya hwe ma bodi so yeguso a esrem ho mo ase mo bia mo amwo ntade wo ebi mo aye containers ade aba ntade ni mo wo fa bi mre na ye fa bi aso mo aye hwefo ade ye tiefo ne ye nkrofo a oba ye chen a wo mo e fa bi mo wo na menhia mu na won tene nche mo Yesu bi amen amen 7.9 FM Akoma mu nsem dwumedia Maa Akos eda ya no sofo same wa ha na kwa wa ha eshina wa ha pastor Julius besumi wa ha nyame adom na yemia be mai story ayeye ne yire dwane jana mo de bisu atwaye Akoma mu nsem atiefo ne ayefo se omu nya na sa ma no kwate za areho adofo makeka won sanse ma sa be sike kuta me nyina omo de abase yemfa ma 1000 Ghana cedis yemfa M1 na onfa pepi bi enye enti ye de ni nyina ma no nyame adom mo ne agwa nyina so Akoma mu nsɛmfo de man say for now na on fan ko ye bibi at least obetumi anwa mo ne anwa for now na the sky ka de man de oni bedidi animani mu ya yi de nyame adom aboafo de amanti ye the sky present ama no nyame agya papa was Ghana cedis so 800 Ghana cedis 8 million Ghana so I say when also be man first time na ebe me o say 800 cedis plan ohu bi da also bi say that say e yo man dia enso enne nyame antom ona Akoma mu nsem atiefo ne ahwefo so amana 1000 Ghana cedis abroso
obi kan Facebook say any na obi hu bi ma na abroso aso bi mu ma na abroso ampani ampanso ye de 1000 Ghana cedis no share nsem wo nyame agya nyame oba nyame susu konkron di mu amen enti ye dasia ebi mra bi mu enti se obetumi aka bi acha ye frosro se de bia ye no no ya se sane fom ye ba bebusa oba ene be ma se eja ekusi on de open yere nti ye bebusa oba ne se wo so na ate ho se obetumi na ware bi mu a enye bad because nkola nnan ne gum se nkola nkono na aba ho nti se obetumi na de ne nyema bi be kyene no matene mu a ene dolati obetumi nti ye busa no ade a be ma na kan so obetina bi ala so watch nti ye busa no obe mami ma mpacho obetumi awari bie ana wo wari bie obetumi awari bie mana ntumi wari bie mpacho me wari bie obetumi awari bie ana wo wari bie mpacho me wari bie to asanu wagere mu mpacho one ne betina na ne ntina yo one ne ntina de ya de na apese wo yem ye betina na abi on Bacha won't get 250. 250. Moya na mo mashara. Wale ne bo brenga 250 na ka mo bila. Mo bi na ka mo bila. Kansa papa bi ne kan kira no de 250 bi. Mo bi mo bo brenga 250 bi da mo nyi kwa mo nya mo so bi se 250 bi bila. Nkala wo. Awon kwa wo te. Anyesa wo mebe nkala no. Obebe nkala no so asa. Nti ye nimsem si ba from nanka wo wadwe bi mu aba be ka kire nti 250 okay send maka ono so about so you 250 million send for pancho me wo mi do sa bi ba me bi si 20 minutes so go be bi ba me nya se bia we contract man no be one half and the bia to the for say nya say 20 minutes that we say nya ma no bi da I can't even know you 100 billion. No, say 100 billion. I was the city on media. All 100 billion, that's whatever 250 million. Yeah, and for certain degree. Now, I will have more. Send a better amount. Nada. Send a better than consulting my send a better than Pastor, Papa, we can all cancel boss. Support to the good here. Okay. First can come. Only 11 years. I mean, I don't think 12 years, 20 million. I just said, because we now in 12 years. Okay, said, because yeah, now I will know. Imagine that, see, I need to remember. Also, we have 20 million. Why? Because they can say better saving. Get one for me. Ketwan wa twelu fa machi 4 na we diesel la sister na net no yes to no we diesel la kan san plan ni tina plan ba oba no we man dia show mama ni omi say mama kan pension na ye kan the only say am come trade dey ku ma sa wa na ye ya enya wadi a so we see the me shadow na especially what me not na anye ko si mata dia ma me da wa mo bi ni mo di da bi ka kenya eti nyan se chinchina twan It's a man who sang answer. I was a one more court, no young was inside. I'm planning to be sooner Japanese media chimp, no be agility. Now, to my trading, mamma, I win and lose. If you cry, what I say, into the slow, the all kinds also 1 year. So, to find a beer money, so only 20 million. What the quarter, and only in a studio quarter, just a year in family. A Akoma is some 4. And I hear Maa Akos and Amulia, yes, one. I hear Akos, your good, so I bypass on your more Yamato Piaka. No more than 15 years, so I was on one Ghana to the private job when I was in Yamato Piaka. And I was the own person in American and you went 20 million. Was you so be a lady
yeah, now who's the more person? Who's the 250 there? On the Diana Wakan, 250 million, there was 1 year. Into Waka, the only one Waka. Into what's Waka, into 7 so man, I don't know the office of was it 2,000? Then I menim sɛ mɛba kakra ma ba maame no papa mani 036 hello we didn't baby afrefre we didn't baby afrefre Andrew Shumeka Armani Patasi Konjumwa Yankwe na teacher ni na ono wa ono neba eni Akoma FM no be so kire sei as a teacher ni a wo kire nkwala de pa we dey o say Ghana Education Service o mo hwe na o mo we say teacher ni no na o mo kana sempa na wo kire nkwala de obi wo so ba eni ha na adenti na wo be so be hwe no o hwe ni ho ye pa me da se papa hello we didn't baby afrefre Mira yo a champion bro finance me anyina so safre bi me champion hello we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre Mira ma ha bi mo ejuso a champion bro fin kwamo highway siankwe na obako sia e besle so mu sia e wi a shege wale ne bia fa na wa tra what do you say what do you call it so the best a man so fi se won ti mi wale a na wo to ba bia tena wo ba wo ya ye wo presi ye mo je tuo ba ma na bada da wo ma se ko bia ma no alai wo ko ahujo wana back na o go mo tuo wa de anu ade champion anu ade hello we didn't baby afrefre me nia be ma papa bia yi if I just go see asunje enka Pastor Julius and you be phone or be Pastor Bia the kala to see Abraham I mean go to Kuchi ties of papa fi I mean I'm so for my Sarah my give up prime minister Kuchi afeti na me akusi ahe no imagine it Bia yi di bisa no said I had the shenia the true and consider that a man be no ngata no uduma di omu nti di se dey go wa wo he me ni abaya what do you ma me akosi amomo anu ma me ni mo ya me da ti me da se papa mu de ya we didn't baby afrefre Tell you about Coach Papa D. Me ni be ma papa D. On fa kwate di masumu asantuma ponku fiase no tankochi. Ndi abako se wo transe na wo di dumase ya o fa ku fiase ya bia tuma wo bia nya abotrete wo dedede. Me ni aba me papa ne de we ya me ma ya antina no atintie mfato. Me ni aba last case me ni aba no. This service ya hode ene wona blabo mu. Na o meka mi ntia wo pe 40,000 every member. Yes, me man ne obi amfa no wadwene na ye nua ma no omde na ada no ma bedada wa ommi so bomo makosia o benya sika kesi enti na wo mo se wo mo jimi wo mo ho na me bia bu mo kwatia o mo ba chete mama kosia be kakra mo muti eti nua ma no mo hye so no nto mo hofo wo mo sacha na e bia wo ba na mama kosia nyi sika ma wa na chete wa boka o me da se mi nua ba papa bi so e da se papa Mira papa bi hello we didn't baby afrefre ni bro foto chakwa yo ya jo Mira yankwe me na si ni say oba na wo si obo ni ni dia no o so won je ni bari ti no obi ka ka sanga ba ma wu a anko pe is there offer who wu no ba yes mo we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre yankwe me ka sa si so hu okay yetie o me ka sa si so hu mo me pa cho entie wo hu wo TV no so kasa ne yetie o me pa cho wo ayi papa no wanya de kura papa no de se otimi papa no wanya de kura se papa no otimi sho akwala no na sisi na akwala no na suni na ni ye ne yawo no iti chiche ni pa we de se aban tu ni na ntiem ye da se e was aban tu ni na ntiem we de ni baby afrefre Akoma FM hello yeah we de ni baby afrefre
Kosenka Mama Akos. Yo, ya Joso mi Ryan Kwai. Yeah, continue. No, Kasai. Mano, the whole bathroom, when teaching. Take the pen. Was it Aquam Consa in Selua, Mawa Dia, what were you for? Who is it? I can't for the a young Robert. I can't Robert for that. Meda Saba Papa Sankani within went to me and you know 03224980 350322498036 0322498037 0243114497 within the baby afefre Adam Fefe Ada Yankwe Tacho asim na muka no akampese papa no ombua mami no Yo, yada say, Papa ni abesham na boa ma me no. We didn't baby afrefre. Hello? We didn't baby afrefre mira. I'm very happy. Okay, yet you. Well, Papa na ose mami na o ka se obodi nukunu gi ano se okaka te se no. Do ye ne nye agonyo so mi hwe no. Obo ni gi am ni papa no. Okay, me dance pa. Also nim papa na hello, we didn't baby afrefre. Hello? We didn't baby afrefre kasa ni anko adaroma. Enti wo ho wa radio no, why mesra wo phone wo e na ni nkomo. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre. Hello? Hello? Me pa cha osa wo fra me a e bia wo hwe no wo TV so mentie e be delay. Hello, we didn't baby afrefre. Went to me anyina so. Hello? 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 Hello, good afternoon. Good afternoon. Marco. Yeah, Mary, I yet you. The pastor me papa papa. No be am here me. Me so me papa pa yan kwai. Abe ba na yo dinifo. Akoma FM. If you say, obey ma wa no wa wo, wan show. Who your operation? When tia wo she. Ni na kwata daga ho, ene na sia so obey na obey ma. Into operation obi ni wa your operation wa ya juma da. Ope ni me nya no nya ko ni. Ope juma ye no nya concept na oyi no. If you say operation no ni pa be me kwa me da na me teacher ni operation. E to pe so na me kra be. Me dance pa. Hello, we didn't baby afrefre. Hello? Hello? Hello, we didn't baby afrefre. Hello, Marco. Let me see you. Me pacho me po abaso se se mo amma ko ni pe de wu kura do eti nyami Islam pa nyami Islam na me ba no fe tu mo pa me da se papa maba wa no ose mo fe ntu mo hofo mo fe ntu mo hofo papa na we de ano eden we de ni baby afrefre. Pastor, good afternoon. Afternoon, me raba yetie wa wi yi. Me pastor me kasa free nkwanza. Okay. Na me wo program na ka be pese me bisa se tambe na me nya wakasa. Ya na wa ba adwuma mu na oba na ye di nkomo. Ye waskwa ye ne mo kumasi askwa ne mo ne di hwe ne mo. Hello, we didn't baby afrefre. Marcus. Yes. Me pastor your friend na na me free akra. Yo na na ma yan kwai. Marcus me pastor oba na wo se driver ni no ene no abeda wasa kwasa ababi wo sa oba no wono ankasa mi hu ni so Akoma FM. mi hu ni so we jimi for ezi sa driver for no sa na omote na nipa na kwa no wasan ba no wasan na ba beda nti ye ma no so no yeso ye ka hu bi na mema ni bu ye kwase ni bi so what you say
Meti asia pa medase meraba. Within the baby afrefre. Mpacho, e friend abaya na kasa free sinwen. Yo abaya tie. Mpacho, kachire maame na o to na so wawo a waya ye operation ti a wontu munya adwuma ne sei. Ya me da yi ma yo operation so menya 3 months me de ye adwuma. So ye jimi for pa. Ena de mesra mo anu eti. Una chat o crowd ni baby afrefre. Me pacho entie wo ho, we di ni baby afrefre ni enko. Hello. We di ni baby afrefre. But from Jennifer. Jennifer ka say entie o. Mam pacho sama. Pacho Akoma FM. Hello. Meda se papa hap na ye betumi di afrefo dwumade ne nyina ese mede ede Maa Akos program no ya komemu nsam adwoda de kosi fiada dumie no abo pa nsemaduanan aka semaduo no amadonko abo no ne fiti ase sa brei de me sorry so na abusua pani samia champion sports mu nyina abusua pani ne crew ewie wo mo ede the powerful sports Akoma sports atomo so nyame ya adom adwoda ye bese atena se biem wo mo share ma yen wo mo tie ye wo mo yey baby amu obi a wonyame enhia mo yebese ya hia biem hwe me ba wiase nyene but me ya na me pobi a oye boldness in truth na se wo hwehwe mu na wo pobi oye boldness in truth in terms of sports and no kwasem pa se wo pobi o ka no krede a pepe so ales ejana so kumo pepe fie tu fa